وقدر نروحوا نزور نروح تولوز تمدينة قرمول ذينيت لا يوث سكور تسميس فاضل غزول أزول هذا واحد أزول يمسفيد إنه كنت دمنا أزول مساء بدلي فوالا مساء بدلي غير تراجعوا إلى لا وقبل كان صورنا زين جميلة لا ديفا دو لا شانسون كابيل في التيامي سميت موتيلي ساتي رحمة ربي دونك شي سمو قمدوكالي ديم سفلين سي كانت مزوخت سنينية ذي ربي جيز دو البركة فوالا صافي ديسيدي إن شاء الله سيعفو ربي ديفك دموح ذغني أنا زيت واش قلت واش نغام قران عمر مجح اسمي سحقاني أي تسعلي عمر إلو 1944 دي ميشليا مسكين يموت في الباريون طريقة طن غدزيفن يتوسن الدموح يتوسن ستاشت التجرى عزيزن يدشنا في لاشين دو ديك مطافوسين دوك سكاس 1967 سينا كين يوسد داردكا فرنسا إلا دربكي سليمان عازم سيعفور بيضاغن يشنا طاسع في مازيغ يشنا طاسع في ثمور سيتو سيتو لا دغايو تاغوش تندو موسيقار فينا كني سوكاذم اثنا حفظات محسوية دي هدرها في تمازيغ ذاكيني يتوالطل سنين الاربعة دان دي سندني السنين تواسولتي اللي فكر ربي الصغار يا ربي يجيون بالبركة. Bien sûr, que Dieu l'accueille dans son vaste paradis. أكننقار. أدنو غالا سمدا كنت تمشطوح ماسيليا مسكيتي كالشن ولا يعني عم تسفلين عندي سلن الكونسير لابدومين مسكيت 5 سنين ديال عمريس حوايج انا غادا موح حوايج ادسكن الغاشي دريما كنا تعاون توبيري ذاكي دي فرنسا حوايج 25,000 لي زورو الى بروميير اوبيراسيون وي 25,000 يورو ساكين الى لي سواي وكل لي سويفيني الى واحد 100,000 لي زورو ثنا لاسوسياسيون ميقارن اسوسياسيون فام بربر اوروبيان فقرين وزا فرحت كون ريميرسي بوكو اكزاكتومون فين تخدم تسمح في غدا واحد تسمح في لي نيميرو دو كونتان ديال الغاشي زعما بيان سور ادخلنا فيرمون واللي بغانا دي شكاع شيك اف يخدم او نون دو لاسوسياسيون فام بربر اوروبيان هذا عاود دونك هذه الشيك اللي غتخدم مع لوردر de l'association Femmes Berbères Européennes Atchigam, Association Femmes Berbères Européennes, 35 avenue de la Porte, Brancion, 75 015 Paris. Atmikta Dakin vous a farhat, elle a donné un bon coup de main au petit Farid de Matchford qu'on a réussi à faire venir il y a tout juste 2 ans. Il avait bec de lièvre, pas mal de pépins de santé. Il avait à peine 18 mois, même pas 2 ans. Donc elle active beaucoup et c'est une certaine maîtrise. Vers la petite kahina, Damouh, يوسمك فيك. ناخد النوع هي النيميرو دو كونت داكيا وكز وين تمور في دموح. دونك النيميرو دو كونت داكينيا ونادي شكاني صردين في خمام فيرمون داكي دي فرنسا. دونك النيميرو دو كونت. دونك 5 2 1 3 2 9 0 A 020 clé 20 la banque postale l'IBAN وقيل international IBAN يوجد إلى فراغ تمرت فرنسا ها voilà donc بدنا ندرسها donc FR 19 2004 1000 0152 13 29 0 A 02 020 code BIC P S S T F R P P P A R. عندي سمورس الدموح زمرنا سكنينو ميزمر عندي سمورس مرت الفغي بالورو غلاينا في الدينار مي ميم ذاك التمورس زمرنا دعاونا ينو ميزمرن ذاك التمورس شكارني تساوين يا با دو سوسي فوالا ثاني تنسن اللي ما كبلاش نديك المرتاح والدوح والنفلس لكن يسقعنا الدم ما 1 اورو ما 10,000 سي لو جيست سي با لا سوم الى قنعون مسكين مشطوح ثاني ان شاء الله بوركوا با
ناك دوك دعوة في دوك في الجزائر للسي سي بي 30 47 9 8 9 25 /74. Auton téléphone دي سمورت 06 97 59 79 98. ماذا قيل في فرنسا auton téléphone l'association 01 45 33 42 28. تنميرتي ميرسي. اش تيو كيف يتجان ادي كاتجا كني قارن مم تسدي كاتجا عرف مورثاكين فرنسا امي ثمورث الجزائر وستفكير الحقيقه دي هضرك نسي هو يجات جد ثمورث الباريا ساكن يروح على بروكسل بلجيك دينا يقبضا الشنا يقبضا يتخالض امقران عندي الشنا اغنو ذوك سكواس 95 يسفقد أوزفيا ريال وورد ريكوردر تاقي صبوات سامقرانت إدي سفورا لي سيدي لوالني اش في غدي ترقيت السان ميدي دبي ثانافا أوزفيا كي سما ياسن يومون محسوب وقيس سقليزيت المعنى قبايليت أقور جديد إفراريد قضف سياقيا ساغوشتو يقار أذرغال ديك سكواس شو جالفو ثلاثة يعني تضف النظام في بواطو ميقار ريال وورد ريكوردر يسمي صدف سياقيا أمونغ بروذر محسوب يراون أي ثمثن أرمي لي فراير هذا السياقي يسكلسيس قواطاس تمورا لدغا كابفير في فريق في أذربيجان وكل كندا وكل بروكسل يبوي الميور ألبوم en 2003 دون اينو ميقارن في لي ميوزيك دو موند صغر الجرنان البلجيك لصوار يجرسيني سكواسناكيا يجرسيني ضغسيناكيا غادينير يجرسيني سكواسناكي داغن 95 2003 نتيك خذ من لا بوند اوريجينال للفيلم ميقارن جبرالتار تشير ومردي الشراق زعيرة رايت الفيلم كي جبرالتار ذا الفيلم لا سارو يدي حكونا في ثمعيش غريزن ماروكيا دي سمورت بلجيك اش تاقي كي جمع عبد الله انا زرنا مقرن عبد الله اذي فاغ اريوك ثمورا اذي شنو ديال سما ذي القاعه يشنا ذي كندا يشنا ذي لا يشنا ذي لازي يشنا ذي افريكا يشنا ذي لوروب بيان سور ذوك سكواس 2011 يسفغد أضفيني سمي يقار المكتوب نغل الديستا نغس سفقليزيس الديستني وقيا أضفياقي يسفغي في دي لابل زامبراز وقي لا هولوند لابل تمورت لا هولوند أضفياقي حكود فينك يعاش وغريب ذي ثمورت تضرانيس أمي ضفسين النظام أضفسي كذا عن إسكلسيس في لاور في موريال بروكسل وكز إنازورا إمقرانا نيال ثمورتي دونيس يسعى إنازورا بلجيك البرازيل لا تونيزي الماروك ارتيغرا وكذا غير كلي ذوي ذاكني إيجي قرينا كلي عارف مورس البلجيك فيه وضف سياقيا سنو الفاد سكواس 2004
اسمي روح الفيستيفال ومقارن وورد بيرفورمرز ار فيستيفال. الفيستيفال اللي يضرا تنختم رايقي سمقرات الزرا ديال باكستان اندا يكحوز يزاوان يكتوى العفن ديالنا لا دغات عجبيت مليح l'harmonica flamande ذاروياس دودوك ارمينيا لو دودوك هي ارمينيا بينو ما يقارن شغل لا فلوت ارمينيان يعجبني واطاس وزواناكيا يسخدمي في الالبوماكينيا الالبوماكيا فيك يضحكوها فيه وهم يقار شريف كينيا ذا شحال السنين داكيني ديال اوروب يوغال عرف مورث يبوي سبعة بوسان يوغال عرف مورث يوغال ويفهم ما رمي ديو في مانيز دي شمورث نسا يقيمة كان يلا مي يوفا مورث بدل حسوس قسمي تروحاض مازال مكانيك ذيلم السلاش أم فروخ تاغش النظام بقضو فيكم يقار ترولا تاغوش يديبوين أسانتال ترولا الغاشي قغران نغديني غير المزياني قغران دي سمورة تفركة يقلن دي غريبا سمورة الذي دي فرنسا بلجيكنا تاغوش سوازاليس تاغوش النظام يكتفن الولها ديك ضفسياكيا تاغوش ثم يقار الدونيس تاغوش تاقي تجمليه انتي داكو يحكود في وناط اين ظرانكم يسبدل طوناط يحكود في لاكزينوفوبي يحكاد في لاكوريبسيون يحكاد دوكا فاين يقدرون لواناكيا وكاينو كندير تعيشي ثمديا ساقفايليت ناغ سدايريت ناغ يوكسي مدين في الدونيس مرة زمرا دنيني غاضب سياقي غنكارو يجملي سنتي داكو يحاوشي سنتي داكو افتمعشي ساكوين يعاش دي سمورت للجزائر ناغ دي سمورت الغربة عند جد واحد اغدينو بديا زعما بقى انا غدي يهضر سوق تافياكي باش ديوك فوالا فضيلة شارويتي ديك نشارو تخرف في تودرتنا بدلي خاصو لما وزمراد نمسلي افو نزور دي دقيقة ناغ دي ساعة ناغ دي سنات مي مشوار غديف بدلي يون وباحان اسيني غازول تنميرتيك مي تقبض دابور لا رانا اروسدرانا راديو بلوريال الزول في اللون يعطيكم الصحة يفنيه كيد يدنا ديال الكل ما كان السلالميد تيكلتي السنة خاطر داين تسوق سمحتي فاضل يعطيكم الصحة طبعا ثانية مقرانت والزول في اللون الزول في السفليدنا دمالان ما ذاكي ديال اوروبا ما دي سمورت ما دي الامريكان دي كندا الزول مرا في اللون وفي الفرحة مقران يقبلا بلا غادي نفكينو الناس ساكي خاص اللي عطاس ينلقاوني مزورة يحمل عطاس يعطيكم الصحة اللي الشهر اللي تخدم غير كل ذا نزاد الماضي. تستكد أنا تمزوقت أبدي اللي واقيلا تيكوال. لا تسكرام ديالنا لا تسوغ على يدون 30-40 طوال السيارة. صح تنميرتي. كيف كان بيصير في كدام واحد يوف تمثل سوازالي سان كيسمكتيد مسا عبد اللي يسمكتيد سطاوس عمروش ماشي c'est pas du tout le même style musical كيف نكون زوال اشكون مسا طوس عمروش توسن دي الدنيا في مرة وتوسن هذه الجزائر ذو مقران محسوب توسن دي الدنيا اكا مسا عبد الله عساني كادوك في موري كادو يروحوا لها الباكستان يروحوا على الكاب فير ولا شام كانوا يتجارا يوكل ميزيسيين سولفي اسمعي الى البروفيرب ندي قارن نيل لي بروفيت دون سون بيي جو كروا مثل ضيا طوس عمروش تفنن ثم قرانت جو كروا الفنان غير كل تفنن ثم قرانت كيسنا بسم الله من الزياير انا مازال تقولي وتمرت ضيا غورس خاطر بالك تسافرني ثم ديكيني دي فراني بارابور ثمورتنا وصلنا راه ثمورتنا ماشي لا فوتنا ما وصلنا ثمورتنا. moi je suis d'accord نقرض عندك يون ينزي ازمي القدرات يوظفين ماشي
c'est des artistes de valeur, de qualité. محسوب نكون يسرق وعيد النغارة نومي نتساوي دكا نازورن يستخدم نازوان محسوب تكنيكمون أكن يلاقى أميروميون غامي إنجليزيين يشنونا avec beaucoup de musiciens محسوب au-delà de la poésie kabyle, mais techniquement, c'est des artistes, vraiment, c'est des monstres de la musique. Dadra Abdili, Dadra Malik Blili, Dadra Yalas, Moudra Trethe, c'est des vrais stars de la chanson kabyle. Malheureusement, Fadel, moi je suis bien placé pour le dire, les associations nord, les pseudo-producteurs parisiens, ne peuvent pas se permettre à des chanteurs comme Abdeli, parce que des chanteurs comme ça, quand ils débarquent sur scène, c'est pas du n'importe quoi, donc ils viennent avec la Dream Team, les musiciens, enfin tout un village, et on n'est pas encore prêt à produire un spectacle de haute facture d'un bon niveau, voilà. Exactement. Tselimraf Dali Mamri qui nous écoute Sirhan, mais également à Tas et Reglin sur la toile avec Tsakantam Zor, Tamasit Mour le Kouvaye, la Madagi. Nkoum Nobli, Wakinanissin Anazor, Isufk, Anissin Thelmest, Taddarth, Yidiker. Alors, en quelques mots, fais-nous une carte postale de ta région. يمكن لي كراد تدرسي ودنقنور دونك يقلا يدرارني جر تيزير في الدليس دونك جانب عسير اون فاس يعني تسلقا من سنقار زيني دونك زي سين لا بيا كنيدنا فضيلة الزوار دقوال دونك الجيراني فوالا لافياسيون فرونساز صالينا خامنا دونك اون ايتي اوبليجي دالي سيكزيلي دونك روح دلس ايفيدامون سي لا فيل اما كاين سوالي ثورا برد تلا الجيرا الغاشي تروحون الريف تبذين دوك تزرعون ذينا مساكين تبنون تخيبوط بي فوالا تقيمة الزحل دونك ذي دلس ذينا دمقرا دونك ذينا غريا ذينا دمقرا سورتو ذينا حفظان الفناقي ذينا حساي الفناقي فوالا. Et Deleuze, ils aiment beaucoup le chabi. Tout à fait. Nous surtout خدم الشعبي الأندلس عند très bons écoles, de très bons musiciens dans domaine هاكي. كنا ظفرها تقبلي تحضر تقبلي زي بواذا قولي ودونك عرضات avec chemin de l'orchestre الشعبي بس أنا pas marché parce que voilà donc c'est quand même. Et moi quand j'ai mis Mararoho, je suis entre Delis et Tixirt في رازروبوار مزرعنا voilà donc c'est beau et مرة نروح Delis ونزميرا نروح Delis منادرة dans le phare de Delis que j'adore beaucoup. Tout à fait. Le paysage il est magnifique, hein. Il est magnifique, c'est vrai. Il a الماتيك زيارة الزفونة كين صدر سيد لساكين يشبح ونراويس نادي راح وحدث نا جوستمون عندي فنان نير كل ركوا أقلار كل ذي فنان لما ناشير كل ذي فنان صدر ما برد ما يروح هذه بوحري بين الزادن. Et le parcours scolaire, est-ce que ça date des lycées de l'Isna qui a fourni de grands militants à la cause amazigh? Tout à fait. Le lycée technique de l'Is, il a formé même à l'époque l'occupation française. Armé Boulandavina 10 sur 10, c'est-à-dire le bac 10 sur 10. Ça a donné le cours de Hanti, donc c'était un très très grand lycée. Reconnu même des Français, des lycéens sont bien des mots ilhan. Donc et puis justement qui n'a fait c'est-à-dire que les mouvements qui n'tmazza etc. c'est grâce aux lycéens lycée technique de l'Est. J'ai connu Harouna Siafourbi, j'ai connu d'autres, beaucoup d'autres. D'ailleurs, de Mohamed Araf Bissadef la Siafourbi, sa revue Tchadis de Wakolmoun dans ce lycée. Oui, ça. Donc c'était un lycée en tournant, c'est la périphérie, mais venez c'est là خذ مثلا قرانت aussi la وني اسمي لا اسمي لا le militantisme boule.
Voilà, donc très très belle carte postale. Donc de l'Es, Ferazorobal, Tigzirt, Cap Djennet, toute cette côte kabyle qui est vraiment sublime, belle, mais sur un fond musical d'Abdelé, c'est encore mieux. d'autres artistes اللي ترى الموسيقى الله يشبههم كان. Ah oui, oui. Moi, je comprends maintenant pourquoi tu... يعني فهمها يغرت الشنوض محسوب مرن حسكن يلاق les productions ينك فاضيلا il va pas me contredire يمكن يفهمها يغرت الشنوض إنيج l'exil مرد نكر ذي تفتيسين les plages يشبان تيجي محسوب l'exil هذا سنحسك النظام. C'est de très très belles régions. صح بنادم سكود يتمور سكود لكن سينا سكود يتمور سكود يتوالر السيرار عندي اشي ولا ذاك اسمي لي مزي بنادم الغرفان تمارا ذا الغرفان تمارا غدي بوينار ذاكي صح زغان نقيم نوستالجيك نقيم مازال حتى كني نتخمم على الثمور ماشي سلبغي بيان سور ولاش وين كي تقاطع واش تني ولاش وين تستربح ولاش وين تستربح ثمورتيس يروح على الغرفه ينفع. Alors Jamal, notre ami Nekazul Flaoun, à l'écoute, un des vrais artistes kabyles au style unique que j'apprécie depuis un long moment. Bref, je ne l'ai pas découvert à Sagui pour ma part. Je sais, Jamal, tu connais tout le monde. Belle émission à vous, les artistes de Mohamed Fadela. Et merci à vous de nous préparer de telles émissions avec des artistes de qualité. Bonus. Merci, Jamal. Merci. Alors on va écouter Fadela. On va écouter une chanson, bien sûr, sinon il me suffit de محسوبة ذا خشارهن. Ensuite, نغال أتصب ولادنا وياك ذا بدلي. ولد نكشمس تلقاي أريسنتال لي شانسونينوس. Voilà, on écoute une chanson. سور في كدام وقبل مولا شغلي في خاطر ذاكي بدا كلنا في الكندا بدا كلنا وكرديس. أشي قار مي لستن دي ليسيان بيسك نتساوى زرازي غرازي ليسين دلس الناس ما تشفيض في سبور لوتيك نا لي سالين. وي الناس عندها مزيوه الناس ولا في بلادن سنه ثانيه وسيون. هي تخمم سبور هي تخمم C'est un sport c'est un sportif de haut niveau. C'est des questions préparées pour ça. D'accord. Voilà, c'est un grand sportif. Allez, on écoute une chanson. Merci, c'est Hosseino Kardis. Avec patrimoine et tradition, on perpétue la langue berbère. Oui, c'est un dramatique de son perpétue. La tradition berbère, au-delà de Noël arabe de Fadela, Tsmikram, du coup, dans l'association Tegmatadeg des Lions, dans le cadre de la journée de la tolérance. Le 22 samedi prochain à laïc Kabylie Mahsouf Hamdat, mais en même temps il y a le mot laïcité il y a Mourad Garbas Ratiba à Lilo Hassan Abani et ça se passe du côté du centre culturel de Villeurbanne 234 cours Émile Zola à partir de 19h. Soyez nombreux et nombreuses et allez-y prendre vos places. Alors, Abdelli, Kaddoura la Rorich, mais Nemladia kan déjà dans d'autres émissions, hein? Tout à fait. Et c'est toujours un réel plaisir de t'inviter parce que tu es quelqu'un que j'admire beaucoup, mais j'aime bien aussi. Pour moi. Et moi, je sais que l'année 2000, elle t'a marqué. Elle t'a marqué parce que il y avait quand même... tu étais... محسوف تروحض يوكنا تمريض أزمول un symbole un maître de la chanson kabyle vraiment حصون يمسفليذن خاطر لا تيلي لا راديو ماشي كيف يمسفليذن ماشي كيف أقدر دي ليون vraiment حصون يمسفليذن les années 2000
تروحوا ولكن تمديد un un symbole, un maître. Alors racontez-nous ce périple de déplacement à La Réunion, tout simplement. Oui, c'était en 2000. Hein, en 2000. Oui, en 2000, donc, voilà. Novembre en 2000. Novembre 2000. Oui, c'est ça. Donc voilà, au départ, on نروح ديونو داكليو Jean-François Tslima Fles. نروح دقيق en Europe. Le 1er novembre, c'est la journée des morts, donc نروحوا نزور في مقبرة نزور راكيمون. دونك كاينين ناس يوم داك ناس فوالا فافا يموت سي ربي ذا بدا كل سد سليمان سي ربي دونك مي سينارا في سنيت دونك نروح رمض مونطوبون دونك موا 5 كاتي نزور نتسا الور دما طونوبيل نروح لواحد ذاكني مي بغار دينا موا 5 مالوريزمون السني ولا نبان الصباح زيك ولا شويه نوفا نبي كيفاش النوازل تجيين اون ايتي اون فاس نكوني تيم خبر دوزكاد عند سليمان سي ربي دونك j'étais un peu choqué honnêtement, c'est-à-dire voilà إني دي جاي إني وراي غادي تجاير كل هذه يقيم القرون يقيم واحد السدينا دونك j'étais un peu choqué ظن الناس مكتاب باللي إلا يون يروح على لا ريونيون دونك الناس كاين اللي ديتو سدينا الناس إلا يون مازال يدير حملة ظن مازال يدير ناس لا ريونيون إني دابا فوالا نروح هذا بلا ديسيسيون نروح دونك ميدير بضا بروكسل دونك نوض الليبيين وفاد الليبيين لا رينا سيتي بون بروموسيون الاولاني انا نروح فوالا نروح الى ونبداو داك السياحيه ينيد لو كانت تسقسي وين كنيسه لا درسه ينس لا رينيون حكيتي ديالك سالا نروح كان كيقف ربي ما يكتب ربي اثناف ويكتب عروس نتسافر Alors نروح voilà le périple الاولاني donc c'est les administrations c'est عارفه on devait revenir le lundi donc le vendredi à y faire l'adresser donc parce que نروح السياقين اللي اسم شال حسناوي سي ربي دونك السيناريو كان يتساروا خلوات محمد نعم خلوات وي عم يتساروا خلوات نظام الى قاسي دافع alors voilà ونوزارة في لي ديتايكي باسكو لي ديتاي سابيز مرات سيدي ضاي الحلام فينا دونك ناس فوالا كنا نادي دونك تنادي ضواس اون شارج زايد سيدي شغلنا دونك سيتي فريمون لافونتور توتال مي من نادينا لا في دونك لو جودي سولا سيواكي دي باري دي زران شال حسناوي دونك يتسنى يروح على التلفزيون عندك يودي يبغى دي زر مدن دونك سولا سلارينو الناس ودي الناس سكو زمرض أقريبا لا رينيون فيها 12000 كيلومتر اسكو الزمرة ما يدفك ولا بريسان دي لا ما عمرش يدفك نجيل إني سي امبوسيبل وتسكرها الناس يرحم الدكري ما داير نبقى على خير قمدي لهنا voilà. Et juste c'est très intéressant ce que tu dis باش تفهمني مسفليدن on va pas citer les noms donc أمدناجي يموت سوى الباري نتي روح auparavant déjà il a fait il روح à Rors déjà mais bon il a fait 52 minutes pardon un reportage de 52 minutes qui n'a jamais été diffusé اسمي بدار شيخ الحسناوي الناس c'est pour faire un travail et les universitaires voilà et Cheikh الحسناوي avec son totis رحمه ربي et il a accepté donc de faire l'interview, le reportage à Guinée, parce que Guinée c'est pour les universitaires. Et donc cette personne, on va pas le citer, jusqu'à aujourd'hui, hein, on va dire 15 ans si ce n'est pas plus, les 52 minutes n'ont jamais été diffusées au grand public. Et ça c'est honteux, je tiens à le dire, et ça n'engage que moi, je vais pas citer son nom, mais quelqu'un qui me femme. Voilà. Oui, enfin, je partage beaucoup avec Mohamed, je ne veux pas passer dans le... Oui, non, mais c'est bon. Moi aussi, en tous les cas, il y a un film qui va sortir. Il y a un film qui va sortir bientôt. D'ailleurs, je vais l'inviter à Darzak Larbi, c'est un ami. D'ailleurs, je crois que tu es dedans. Voilà, c'est super. Voilà, il y a des gens qui font des choses.
Oui, je m'ai invité, j'étais avec mes propres moyens. C'est Abdelrazak, c'est avec plaisir, parce que la dernière من الشغل لما جاكنا دي جلاثر هو قاعد يتسدون ذيني شبحان ذيني الآن et puis c'est notre devoir aussi, voilà, tout simplement. Voilà. Et donc, tu n'as pas pensé d'appeler l'assassin ou un organisme? Justement, c'est-à-dire qu'il y a un scénario نقشيش ديالنا ديال l'assassin, donc ساولا سنسومو ساولا ناس ودي الناس. Je veux pas l'engager parce que il y a le règlement intérieur des sociétés de droit d'auteur, il ne peut pas dévoiler l'adresse bavarde parce que sinon il va avoir des ennuis. Donc c'est le règlement, c'est comme ça. Alors c'est الناس وديزرا زمر يتسكر l'adresse ويتسكر téléphoner bien sûr, mais si tu peux juste m'orienter. Voilà, je suis à Saint-Denis, de la Réunion, donc de la capitale, si tu peux la grande ville, la capitale, si on peut se permettre, la préfecture. Et مازال avec هذا كان يدينا de quelle direction. Alors il يدينا voilà que tu vas vers جهنم C'est Saint-Pierre, non? À Saint-Pierre, non? À Saint-Pierre, oui. Voilà, جهنم Saint-Pierre, voilà. كان جهنم تسافر. Alors vraiment قبل راح كرا الطوموبيل donc le soir même demain parce que كنا الصباح ما ذكرى أن قياد l'idée c'est-à-dire de la poste parce qu'avant de distribuer le courrier je dois être là comme ça بالك des facteurs يزمر يعاون بالك يفهم me renseigner أنا يديك un peu un petit repère كي بطفى بكيف نروح كني نخير l'hôtel بكيف donc الصباح 4h du matin نلزت البيرو la poste. Donc, les facteurs, c'était très très accueillant, très gentil, franchement, c'est un peuple formidable. Alors, voilà, déjà, le fait de venir, déjà, on les a c'est au bout du monde, donc ils ne comprenaient pas, mais ils ont apprécié notre geste. Alors, donc on a continué à chercher la matinée. C'était le vendredi, l'après-midi, les administrations, au ralenti, si tu veux. C'était à midi, au bureau électoral, donc Saint-Pierre, la police, الناس اللي في السنة ضمني نروح كان ماذا قلنا c'était un français puisque كنا لوني tout le monde était français parce qu'il y avait on était sous l'occupation française donc il y a des français donc normalement il y a des votes il y a 5 cartes de vote alors نثري بين العرب بنيمون ده كنا كجتنا السنية كلها مساكين بني عرضنا البيرو الوطني سكشمني الزاحل نوثني كشمن الزاحل سقسان وين اون موبيليزي توت ليكيب انا سيلاقا تعاون رفيدنا فواكي ben ils ont trouvé مساكي ils ont trouvé quelques noms qui ressemblent à كي حلوات et tout et puis نانيد voilà la jigsa etc ça ne doit être qu'une ça فكان يد لا درس نانيد دالور نسا السنيت donc les flics la police زنار va نتصف في شخص عفوا ربي donc واحد 100 متر كني ناني نزرات يتعدي داك انما هذه اللي نتسا الور بغاو ليا هكذا داك اللي كاينو نروحو خميس دونك الناس تروح الصونه جو با لو ديرونجي اوكي مومون جو فولي لو ديرونجي مع الانترفيو فينا كوا كو سو seulement le voir ou l'habiter pour moi c'est déjà suffisant en fait pour moi c'est déjà incroyable فان البلار ديالنا دونك زات نولي كي كنا ربي تاع دان كي دابا دوك لا كينو يدي ساوله مسكين على الفوتو هنا سنيد عبد اللي بغا كان هذا الفيلم ماشي بغارني قاعد زاتني ما ماشي ننسى هذا هو غالا يرنا الهفاء بورتون الهفاء ليموسيون يتبغى نحدث اكثر من 80 دي ثولاني نو تلا لا فيديو Et donc c'était quelque chose de très émouvant. Parce que c'était très émouvant. Franchement, الناس داير تقول وزراش الناس يفرض دوانس كيما والناس الناس دفاف ما مقليد داكي الناس دفاف بالفن فوالا. Il a beaucoup apprécié مسكين. الناس الناس فوالا نستدعوا كسي لا بلجيك etc. C'est juste que نصر وخلا نملك découvrir c'est largement suffisant, on ne veut pas plus. Sur la mazague de la Sénouère, tu es prêt, etc., tu es disponible, tu veux nous accueillir autre que ce moment-là, c'est avec plaisir, bien sûr, par la Mazala Kirabou Sandagi.
نقدر واحد من ميت فغا مثلا وخامي وندزها غنفكيس رونديفو 3 زور 3 زور نفكيس رونديفو دوك نروح غواص نبيا سيجيك مسكين نورمال فوالا فالور نزاكي مسكين براو فير فرونشمون سينا مازال بزاف بنادم يقوفا هذه مورث النظام فوالا. Et comment il était bien dans sa maison? Apparemment, les oiseaux, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les plantes. Il adore ça, il aime les zjiga, مسكين, il aime les farach aussi. Tous les matins, il leur donnait à manger, il venait, c'était des farachis comme ça. Donc il avait, la famille, c'était les plantes, les fleurs, etc. Tous les arbres exotiques, la seule chose il dit là, qui m'a touché, qui me touche encore à la sagé, parce que c'est qui a du nord en Belgique. Donc أقلي du nord de l'Europe, du nord الجزائر يركن. Donc ذاكي par exemple زمرت المخيرة اللي لو تسافطارة حلافة ولاش ذي الخلافة السلاتو. إيوا مقلايوس تجرا كنيت سايون يون الفاكهة كنيت مقارنة فروية كنيت مع الناس الشيخ الناس لأنه اسمي سواقي كنيت la première fois كيزرع الفروي الناس يفا مي رونسيني الناس اسمي سواقي الشيخ لأنه سمحي je crois que c'est la seule question une autre que j'ai posée. J'ai pas posé de question. Ça pousse pas chez nous. Donc la réponse était nette. Ça pousse pas chez nous. Après 70 ans d'exil, ويدي مسلايا في ثمورة القبايل يدي مسلايا في Voilà, il y a c'est-à-dire oui, pas beaucoup. Je crois qu'il ne voulait pas retourner trop en arrière parce que je crois qu'il a voilà, ça des مسلارة ça fait le passé mais ça se trouve je ferais même pas les titres des chansons Inès. Non je crois Gosmith je crois que c'est tard parce qu'il a un petit handicap avec Fossis, donc ça n'était pas rien. فاضلة oui. بغيت كنهضر sur في كلام عبد الله في لا فيديو كاين لا روكو داير بدا كنا سليمان سي الباري اشي قراين اين تحس مليح دي لا فيديو ني تخمضا كنيا مشينا اني تيجي وزوسي فيني اي شحال قريح الهضره يجي سرو دوك الغاشيه ماشي نتيجي وزوسي فيني حسنا ولتي فيني كيدي خدمه كنا ماشي كيدينا كنا دانير زري غير ماشي سيتي تيريبل سي تيريبل دينا نبدا كنا سليمان دانا كيقرا تسرويانا دير كازن تسرويانا c'est terrible la Fadrilla parce que juste quand on avait monté la bande d'annonce à la télé parce que on a annoncé une semaine avant. Là, nous avons fait le Qarmoud pour régler l'antenne, la parabole, justement, rien que pour voir cette émission, parce que les 45 secondes de c'est fini, c'est la bande d'annonce qu'on a mis à la télé pour annoncer l'émission. C'était terrible. Et oui, c'est terrible. فانا ادى النوغه ولنا ادى محمد كنا غادلي يخدم في جميلين اسلم العزم كذا الشيخ الحسناوي في الالبومين سمي قار امونغ بروزر يروح مثلا اونت فرير سني ايناس وكدي يطيج اتاكيا مسا عبد الله صح نعم هذا ولا عني ماشي الخير سيدت يرنا شقاس صدر توشتني ايناس هذا اسمه الشيخ الحسناوي سيفورمي شكاع السفرات يرنا سمي روحاتي تزرع ça c'est un détail que je vous raconte سمي روحاتي تزرع justement parce que la تاوشتني الناس القانون كاكي c'est-à-dire si tu dépasses une certaine mesure de la musique bavard tu dois le déclarer en tant qu'auteur soit compositeur non auteur هذا هو القانون. Donc كانت لي على البلاج justement كانت لي القطره هي الفنان
Alors, le Cabernet, puisque la chanson a été déjà enregistrée, donc je discutais avec la maison de disques Reload de l'Anglise, avec la Sabam en Belgique, nani de là, voilà, نروح à la Réunion, nani de Wilcaber avec Yves. Le mieux, c'est qu'il te le signe. Et mais c'est on évite le Haqisafiawi, les héritiers, ne سوكتي للحقيقة donc il se fait ouvrir ديالنا. نروح غورس زراثين ولا الحالة الناس ديال العاب مقران بلعب بلاد ما يقدران فاس زمرنا alors الكابنية دي الناس jamais je me permettrais سينايتي السني شريات غوفريد نا ذكرات على بوبال ناس ولا مسكناس باسكو مسكناس بالك ايتي السنية خاطر الزراي يحس بلي اماكن سقولي ورحا في الزرا ولاش الخذا ورحا في الزرا كنا زكا دينا زرات شهر حسناوي لوان دو توسا الناس بالك مرة روحها جور دو تروا كات سيني بالك ذا شو السني وقشي الشاقي peut-être ça va revenir dans sa mémoire كي الخامد سار ذاكي دونك روح على سوسيتي تولات كمان يرومين فهما سيدني روح على سوسيتي دي دروا دوتير ذاك الناس نبدينا فوالا الناس روح على رينيو effectivement j'ai rencontré le monsieur يت على فوتو يدس je l'ai vu زرافين انني دسكولت signé le papier ناس non نني pourquoi ناس parce que tout simplement je lui ai pas remis le papier pour qu'il me le signe parce que ما سينا parce que voilà j'étais gêné الناس on sait jamais l'année de bain, c'est comme si c'est signé. Voilà. Bah c'est bien. Juste, Abdelli, quand on a fini l'émission, la semaine d'après, j'ai reçu son demi-frère, en parlant des droits d'auteur, des héritiers, etc. J'ai reçu son demi-frère, Youssef Ditmour, spécialement pour passer dans l'émission Ni. Et donc je l'ai reçu, je suis des Shran, etc. Je suis le demi-frère de Cheikh Al-Hasnaoui, etc. Et vous vous rendez compte, Al-Harlanda, il a beaucoup d'argent, voilà, un kinisniya ou nas, mais ben dis donc, nas, vous êtes son demi-frère, aucun signe, hein. ناس مشان ساقي اذا تحوص في ماش فوالا دونك ليميسيون تروح هكا فوالا بوغ فو دير كو الشيخ الحسناوي يترسسنا الطاس قدري من اي لوندا راس بوسان وتخلصنا راه فاضله ادن ستافوسي وتنتزريت سينا كان نوال على عبد الله tu es d'accord Et voilà, sur la toile, toutes les questions. Hein, aucun instant souffle. Allez, à tout de suite. Voilà, une très très belle chanson à Fadila. Toujours avec de nom Abdelli. Alors, il a d'Alimam Rissiran. Abdelli est un artiste accompli. Je tiens à lui adresser mon salut fraternel. Il est l'actuel président de l'ACB a fréquenté lui aussi le lycée technique de Délice, où il a fait ses premières armes dans le militantisme de la cause amazigh. Il s'agit de la Amraoui Mohand. Peut-être Abdelli le connaît. Voilà. Voilà. Et sa rencontre avec l'Hasnaoui fera date. Le témoignage qu'il a délivré à cet effet est émouvant. On ne remerciera jamais assez Abdelli pour ce travail. Alors Fadila, est-ce qu'il y a des questions? Fadila, allô? Allô? Fadila, elle va nous rappeler. Donc je te disais, que Cheikh Al-Hasnaoui, le de mes frères, Youssef, il n'est qu'à dire, voilà, je suis allé à Londres, j'ai demandé Bachir Khalsan, il n'est qu'à
Nera Chou qui génère de Segui Wakina Dasso. Alors, on n'a jamais indemnisé sa femme, Abdelé. Non, 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 c'est juste, je sais pas, mais il est décédé, mais c'était il y a 2 ans, donc c'est à Forbé, donc il a rejoint Charles Hasnaoui. Il attendait ça avec impatience, honnêtement. Donc, mais je ne sais pas s'il a reçu les droits de Sismours, là. Je sais qu'il y a eu un refus. Il y a des clauses qui sont entre les pays. Oui. Qui est par exemple les droits de Sismours, je ne les reçois pas avec. Soit je les reçois en Algérie, quand on a Moulèche, avec. Il y a des clauses qui sont entre les sociétés de droits d'auteur. Donc, avec l'Europe, c'est certainement les droits. Il y a des éditeurs, mais de toute façon, ce que je me parce que c'est à former, لوني ولا سيرزقي ولا ويظن تواشلتيس وزمرنا ذنا الشغل دونك نسافر في وين ما لن خرج. D'accord. Fadila, est-ce qu'il y a des questions sur la toile pour notre ami Abdelé? لا لا ويا سرح. انا تقارني بدوكا يعني ما في غليظ غلاوي الفير عشان تسليم في الشريف هذا عن ثقي ديوث تمسفريت ثمانينات السلاغ تي ثمانين فالونس مونتيليمار فيان اسيني غازولا السلام عليكم شريفة تقيم تمزقيت النوفا فوالا دموح نسني في لاس مليح يمدو كان في ثمورث لا دغا في ثمورث كي جي روماركي ام دا كنا رشيد باب الواد صحيح رشيد باب الواد اشي قار زولك في اللون تسليموك في لنا اشي قار سيتي ديكوفيرت بور موا يخدم يني كارزن اشي قال ستيني نسي تمشى فير ستين مروان وكيد لا فين ومدا كنا رشيد غاسيني رشيد تمشي تمشى فير مروان غادي يسفهم بلوس. Rachid, c'est un gars de Bablouad, on a discuté un peu. C'est style Qarsor, les pêcheurs nés, le Kémia, tout ça. Il se trouve qu'Abdelé, il a grandi à Délis, voilà, c'est tout ce milieu de chabistes. Non, Bablouad, il va à Délis, mais Daraoul le Bhar, quoi, voilà. Oui, je connais bien Alger, Moukrat, je connais Alger aussi, je connais même Bablouad, donc. C'est un Qassor justement, donc en face de l'Atlas, donc ça crée Zora maintenant. Donc cinéma Fla Sata, c'est puis Marwan, c'est un grand artiste, Feramish Beyaours, je ne peux pas, Zmara Dina Ina Ala, des Slidan de Gavik, Selen, Win Khadamik, Zverna Dina Nor, Tsmshari. Je n'ai pas, voilà. Et ça ne me semble pas. Voilà, ça ne me semble. D'autres questions? مادام دا كنا لوهاف سي ميشلي ترى نروح عريض ولا دموح اشي قاردان ستين ديكوفيرت اشي قار l'artiste qui pour moi c'est une découverte c'est un artiste qui a vécu et qui a beaucoup de choses à nous raconter. Ses travaux ne sont pas trop médiatisés, je découvre, mais c'est de quelque chose de très bien ce qu'il fait, j'apprécie beaucoup. وكذا دا كنا لوهاف سي ميشلي نسلمو كافي دولار ميشلي مثلا وي سنا ماذا نداك لنا احمد الشاف اقليم كيد سواقيلا سور اون ميم لونغور دوند ميم كيني روماركي واش تاكي تيزلي تاكي نسعد ولا اما سعد اللي كيني سمشتي تساوش ثني اللي راح ولا واش بن خلا الرحمن فوالا جوستومون ميم سوفي كان بغيت كملا كان سقسيه كاع كنت تهضروا ام كنا احمد انك Abdelé, comme Adhamal Harachi, sa voix n'est pas faite pour la chanson, mais il a trouvé quand même comment percer et bravo. Enfin, moi, le commentaire qui est maintenant Ahmed. يشبهك Adhamal Harachi. لا القدر ذا مقارنة parce que je suis un fan de Gasmila Mshtahan Dahman Arasagi. Donc voilà, bien sûr, Zraba, excuse. فنانة ديوي شتو حسي وري زرارة انسيد يسنو الفيلم موسيقى تينس on est tous inspirés de quelque chose. فنانة متزيزوت يلا جدي يلا قد يمرديس تديس دو كلوكي فوالا ذا اشتغل كل إذا الفنانة دونك c'est un grand honneur يعطي ça ne mérite pas et puis
si j'ai trouvé ma voix, Dahman, c'est un grand honneur aussi parce que Dahman, c'est incomparable, c'est un monstre. C'est l'icône de la chanson ouais, Charmi, ouais. bien sûr. شغل تعمل دو تامبر فوكو واحد زوين كل يوم نمشي مخلف تحمل التامبر فوكال ينس وحدس ميم مليش يشبر مليح ورس اشكو الساعه ما تامبر فوكال وحد ونيش هذا شنو كيقراو بدا كنا عبد اللي فهمها ولا صدر دحمان كنا نيك شنو ساين شونسون ديال لا تيليفزيون مراتي شنو نحبس الماكله دونك فرانشمون Si tu as remarqué, Abdelé, Dahman, c'est les grands du Chabi, déjà la morphologie, il y a qu'un il a une certaine classe avec son t-shirt, avec le veston Chongai, sa casquette. Il est très élégant. Voilà, très élégant. Très élégant. Dahman a Denis, en 1972, il s'est dit je n'avais Denis, ça m'a ramené Mohamed Saïd. روح مطرح الجيزي ذا المجروح. Voilà. Il est de Denis, donc il a la famille de Denis, جاني تدر في النظام يحماذن. Alors il يخدم لنا ثمرة دي Denis البوريفاج الاولاني تساني بال بوتيت سال ديالنا الاولاني. Alors يبد دحمان يشنا دي طهارة النميس. الاولاني زرعين كاين دحمان جتي كاما. Et là, mais là, j'ai assisté à son concert. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, c'était le jour le plus heureux. C'est un grand monsieur. Et... Ouais. Voilà. Et c'est Montréal دموع. Oui. وقيلا بدا كنا حكيم سي موريال حكيم ما يكتب في الدنا اش يقرا سقسين في الشيخ الحسناوي الناس اسكو سي بوسيبل دو كريي اون فونداسيون دو الشيخ الحسناوي اي روغروبي سي فون اي سون ار اي كريي اون ايكول دو شون شعبي. La question qui est oui, moi je trouve bien sûr, moi je trouve que c'est possible d'ailleurs. C'est-à-dire il a les instruments يناس, il a نخدم même un musée, pourquoi pas. C'est-à-dire au contraire, il le mérite من السمية, mais il le mérite bien sûr, ça c'est clair. Il a créé une fondation et puis il a donné des concerts, il a essayé d'avoir des fonds, etc. إلا قتملا دوك دي الشناي النظام كتفهموك في الشغل كاع. Je pense que d'abord il faut demander sa famille, ensuite après la fondation, c'est pas une association, hein, c'est pas une chose facile. Et ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'humains, beaucoup de travail, et donc ça brasse beaucoup de choses, hein. Et oui, ça ne doit pas se faire du jour au lendemain. Bien sûr. Bien sûr. D'autres questions, Fadila? أدنو غلا سوق سيني ولا يكشفانو كذاكيا نبدا كنا جمال سيباري نتبغى يخدم زوان يخدم لا باتري نتبغى يخدم لي فيديو سور يوتيوب جيم كابيل شيقار اشو لي ريفيرونسي مش ميوزيكال الولا الشيخ الحسناوي سليمان عزام لانويا شو كذا نتحمل الحراشيه. Bien sûr, il a Youssef Bdjaoui, il a Chérif Khaddaf, il a Lounissat Maguilat, Ma'toub, Hanifa, Sherifa, Sani Afar Bagadi, Moussani Al-Koul, bien sûr, il a créé Chenanel, que ce soit en arabe populaire, donc c'est arabe, c'est la Sani Al-Koul, donc il y a Sani Al-Koul, là, أطاس تكسيوين إذا نسوي صاروية ولاش فريمون يا با ان ارتيست ور فيكسي سينا ذوقي كان نو لا وين غوري ذو خام عند النظام لا سلا سنير كل ولاش وين جا ايش النظام ندونيسا مثلا وي لنا تصدع لان كاين غوري لي شونتور فرونسي لي تروا برال سميث ليو في براسنس بور موا سي واو. Voilà, et puis... Léo Ferré, c'est les monstres de... Il y a Evora, César, il y a Evora, Peter Gabriel, Lanata, il y a Brel aussi, Jacques Brel, etc. Oui, c'est bien.
Alors moi j'ai une question يون الوقت محسوب شفت كان كتوخرض سي لا سان ازال نسيني سكواسن ابري دين تغرض غاسود بسيكي المكتوب ديستيني et on trouve beaucoup de douleur, d'ahzen et c'est des thèmes qui disent dans tes textes. Oui, بالك هنا يتحزن كل الناس زرا الشوا لقي هونيتمون لي شوازي با سيدر مرة بنادم مرة داد يسفر فوق الرويس نا ثاغوش نا الموزيكا ويشوازي با توجور c'est vrai c'est les moments hein مرة اللي بنادم bien sûr les artistes كل que ce soit les peintres les écrivains les chanteurs les compositeurs ça dédire كل un moment de si je peux me permettre de dire une déprime c'est pas vraiment une déprime c'est pas dans le sens médical, mais un temps où ils ont besoin de recul, ils ont besoin d'observer beaucoup plus large, une observation beaucoup plus large avec ندوالين justement نظرون مي يضحكوا ما تشناو مش في منو تشناو شنو afin de سؤال طاس قاريفني السنة طاس طيب قاريفني تمحنا كاكي donc سيدا تراي منو دقوم كان السنة طاس mais ذين سايشان كيني ذا donc tout ça c'est un mélange c'est une cuisine. Et en même temps, quand tu parles de l'immigration inie, c'est vrai que toi-même, tu es démini comme nous tous, ouais. Mais en même temps, c'est-à-dire tu es Belgique, après l'île de la Réunion, après le Pakistan, et les musiciens, le Pakistan, le festival Dinar Performing Arts, les gens étaient plus que chaleureux, étaient très sympathiques. Est-ce qu'il n'y a pas une idée qui est née là-bas comme ça, mets-toi dans le couidet et donc l'exil est bouillonne un peu dans ta tête? C'est-à-dire le premier ميلاد ديال الباكستان la première vue déjà voilà déjà les musiciens que خدمنا avec parce que Baïd est un musicien Segui puis on a formé un groupe, c'était l'idée du festival, on a formé un groupe avec des joueurs Nsen donc نخدم un groupe avec pour participer au festival إلا ندخل مع وحدي كان دو musiciens إلا ندخل مع des musiciens puis là mais Sna déjà de la musique du Pakistan, je l'ai découverte en 86 que j'étais voir de Bruxelles Nusrat Ali Khan et كنت على الفنانين ماشي اللي في بوليوود عبد الله نعم voilà ماشي اللي في بوليوود non ça n'a rien à voir justement c'est toute la musique qui le Punjab مزروا les films indiens سوا les zik les années 70 بوليوود Janito etc. Dans la musique franchement ça m'a rappelé mon enfance donc متسولا الاولين كنا لحم ولا لا تروح تسولا على فيلم سيدي اللي ستيزوزو juste pour voir le film et ça m'est arrivé de pleurer dans la salle donc tellement la musique me touche. Tu te souviens de la chanson Janito Yamaninu tout ça? Non? La chanson Janito, tu te souviens de quelques mots? La chanson ni Janito. J'ai vu le film. Janito Yamaninu. Eh oui, c'était beau, hein? Ça تقرب على la musique kabyle تقرب على la musique قوشو تقرب على la musique kabyle la mélodie déjà le ton يستخدم ذي الفوكال ديال لا فوا نسن déjà يقرب على الفنانين انا شوقنا سيرتو تمغارين نزيك لا شريفه سي عفور بي نس شنوري كل كني ذينا قارفنا راه غرسنيهم يتيمي بضار دينا ما كنحلفها منها ما كنا قليل ثمورة القضايا تي ليدي كي سور لو شون ناس ينقشش ناس اسكو tu connais un studio باقي قارفنو اذا je suis ici pour quelques jours j'ai envie de faire un essai نو هذا انا الاستوديو قنا تنطق لك دي سدار ولا شو ولا فريمون غرسني السراح بورتون مرا مثل هذاك في التيروريزم الباكستان بالك الكرا الين دايرين في لي ميديا ذاكي ما تصور دينا ولا راك شم ارو ستوديو ولا سي بلو fermé des تيزيوزو ستوديو تيزيوزو كو باكستان
Ouais, on découvre même des auditrices. Elles nous ont écrit le titre de la chanson Janitou, il y a Januna, Manitou, il y a Manina. Voilà. يا Voilà. الجمعة Oh, ده شو الجوهر ذاكم. تنوير فوق. Ouais. Alors, juste avant d'écouter une chanson, parce que je suis dans Nada Yundino, Abdeli, donc, Fadela, destiné dans le Mishtouv, Lyon aussi, on peut l'acheter, Abdeli, il est en vente? Il a des Français, ou là, j'ai pas trop d'informations sur les ventes, mais certainement sur Internet, ça, c'est sur Internet. Alors, Winnery Dinin, jusqu'à la fin de l'émission, Ismi Stadderti, en plus, Netedlina, tu as des autres carara. Ça va dans. Alors, Amsfrina, Tamsfrita Dinin, Ismi Stadderti, on l'a dit au début de l'émission même, Assansarab Hansidini. D'accord? Alors, donc, كتشاف ما تستزراتين ديس أول ثرقيث ثقيني تشمعث أيوليو ثرولا ثمورثيو أجوجيل أشريف أيغريف الغربة l'exil أفراني franchement c'est un chef-d'œuvre et il faut vraiment l'avoir. Voilà. Alors on écoute une chanson Fadila, c'est la drôle de Gadouk, tout tiriwin Edem Chigan et Frach Nino Kudé. Le samedi 22, il y a un très très beau spectacle du côté de Villeurbanne, organisé par nos amis de l'association Tegmats de Lyon. Algérie, non, Kabylie laïque. Voilà, laïcité, c'est dans le cadre de la tolérance. Donc, il y aura Mourad Garbas, l'Arba'anou, Nafadila. Eh ben, la couche là est marquée. La Ratiba, elle sera avec nous vendredi prochain, ici sur le plateau même. Donc, parole aux femmes, donc, Mene Rosa, donc, je vous laisse l'antenne. Donc, il y a un noir de tarf, il est à Lilo, Hassana Bani. Sur Tlaouen, sur le Jma'a. Voilà, donc c'est au centre culturel de Villeurbanne à partir de 19h, 234 Courimil Zola, 6900 Villeurbanne, métro flashé, mesdames et messieurs. Voilà, on écoute Abdeli, il est 23h passées de 45 minutes, Stchigar Ideli Memri, qui nous écoute Siran avec son épouse, Limdan Nahmel Tassatas. وégalement أرجوك مش أزعف في الدليلة لا روزا راديو تروبيك أحمد النشاف لا صبرنا ندوها نوتخ رشيد سباب الواد نايمة أحمد السمقلع ملكة يامي tiens très très belle voix féminine ça sera notre prochaine invité pourquoi pas إلى بكديش الصاري إلى مجيد سيثة درت بوافير مي لوطرا فير إلا فوالا إلى حسين حجاب إلى حميد ماطوب également صالح حميد et أتاس قمدوكال وين تسوغ أداري السورف بلا ما تسوغ nos amis de Tekmat Kamal le collègue de Dimanche que vous allez retrouver entre 20h et 23h voilà أسنسرح c'est pour vous, chers tous, chères toutes, c'est parti. Voilà, très très belle chanson. Radio Pluriel. Radio Pluriel. Avec patrimoine et tradition, on perpétue la langue berbère. Voilà, donc très très belle mélodie, très belle chanson, Fadila. ذيني قرزم بغاو زوان كيا نيلها إلها عندهم واحد زوان غنى ومشى غادينا ماشي غنى وكان يونيفرسال la Maghrabi. Voilà, la Maghrabi. La Maghrabi, hier j'ai discuté avec Dahamid Mjahid, que je remercie beaucoup, chez Garas, quelques chansons d'Abdeli. Alors sa réponse est Nilha. Voilà. Voilà, c'est un ami, c'est aussi un fidèle de cette émission. C'est l'influence d'Hamid. Ahmed Nchaf qui c'est un travail d'artiste, c'est Hulfan.
سوين يتحسوا سوين زي اللي قارزل أنا ما صرح. نفهم فرنسا. يتكسر الروح. Eh ben, Ahmed, c'est aussi un connaisseur, sénateur métis. Alors, il vous reste quand même presque 2 heures. Iwakina Dafum, le nom de son village. Edouard, mais il a تبع de nouveau كنيناق. دي تزورة نتسيلت يدرد اسم التدرتيس. Voilà, donc à vous de faire des propositions, de nous appeler, pourquoi pas, vous repartez avec un CD bien dédicacé par notre ami Abdelli. Voilà. عشان حمد يتصارض حمد الغلي يتصارض الدم حسين أنا أحمد يوتيت وغور يغرد فلاس وقرموض يساولي يدي الناس ودي أحمد يتشاك فوكس سي با لا بون ريبونس يفكايد أنه إنك يحيويا جو نو بونس با ما تشيك وزرا نسيت الديوفا ما دي جوجل نو سي ان فينومين احمد انت اللي ما تصفلس ماذا ننسى ماذا مزدا من الجماعه كونهم بوكو كنا عند الصحفيين وكيخدموا ولا ننسى ما نبدا كنا شعبان داكيا تولوز عندهم واحد يقرا زول في اللون موحفه بلا الدليا تنمير بور البون باركور سولمون وكذا سقسين نعرف حس في ناس seulement le chanteur que vous invitez يقرأ غلبا جيو في الحاجة أي غير جان le vide ils ont laissé le vide pour certains soi-disant chanteurs. Ah, c'est une question pour Abdelli ça. Ah oui. C'est-à-dire إنك تتجمسن خنويس c'est-à-dire les chanteurs de Ntsara c'est de très très bons artistes c'est vrai qu'on les choisit إنك أي غير تتجم أمضق مقرن يوجي تغني طربق voilà. ثرى زرب أكا كيف الحدوني ثرى c'est-à-dire وتزبير دارا صدر كل يوم يتصل كنيس كل واحد كنيس كنا قاعد يخدم انا كاكي يعني خفيفا يعني سهلا دروسني ضاني تسمو غالي نسن دروسني تسويد النص القرار كل واحد تسمو غالي نسن ناري تسوبي تسمو سنين لي مويا ينسو سي فينانسي ضان كل واحد يعني مو يستوى دونك زمرا دينا يخدم ويجي يخدم انا كي الخدمه يخفيفن زيريتن نو جو كروا زرب راح الباكستان راح الأذربيجان لو كافير اكسيتيرا لاني فنان نجي يخدم انا يخفيفن كزيك لان ما لا شونسون لا فاريتي فرونسيز لان كزيك دونك لان ويجي ولا نويا ضاني خدم الخدمه يصحان مسيزاري فوران بيتر غابريان نصرت عليكان اكسيتيرا دونك لان قادي وذاك تسخان ويجي يخدم الخدمه سهلا ما تصرحونا تصير الخدمه سهل دونك المروحه نسنداني يسهل تو سامبلومون. Moi je suis d'accord avec toi. Oui, c'est-à-dire il y a de la place pour tout le monde. Il y a l'youn. Est-ce qu'un محسوب نكبوني شفان d'abord j'aime pas la question que certains journalistes, animateurs, des collègues de la télé et la radio, ils la posent. Moi j'ai envie de vomir cette question, je te le dis. Massinine la chanson Kabyle Toukhorm. Alors, est-ce que c'est le journaliste ou l'animateur qui n'a pas d'inspiration, il ne s'est pas bien préparé parce que la question ne se pose même pas. Moi, d'abord, je ne poserai jamais cette question à quelqu'un. La chanson Kabyle Toukhorm, elle n'a pas bougé d'un iota. C'est les chanteurs qui sont en manque d'inspiration pour produire. Sinon, la chanson kabyle, là, il n'y a aucun problème. Après, des chanteurs qui reprennent les chansons bouillères, je trouve ça c'est malhonnête. Oui, ça c'est voilà, l'affaire de justice. Voilà. الامور نظام ترى نردوا على واحد الشفاء سيرتينمون ترى سميت فلالي الونيسات ما قلات سميت اللي غادي تمثل مليح
دا شريف خدام السي عفو ربي بجاد حميد اكسيترا سليماني عثماني لا مي بزاف بويكي يافي اوسي دي ديزان دارتيست اللي يخدمنا ني سهلا دونك اروحهم يقيم دالا لا يافلا الصحاني ديال مي عبدلي تي بيان مي لواني يسقسنا 70 ما ندر دي سقسنا كين 70 à l'époque Hamid Mjahid qui est sur la toile aussi, il écoute et il est mieux placé que nous tous parce que ça donne des nouvelles, le shérif Majid Bali, etc. Donc, il y en a une ouska. Jawani, mais il a rodé d'Adara Mjahid Hamid où il dit Nara Sandat Chnoul, تزمرضات صحدات تشكرسل وتشكرس دار على ليبوك تتشوفيا تتشوفيا ولا عداد اسمح يا محمد كنا عداد انه في حفظنا كذا هكذا محمد رشيد تذكر ربي محمد رشيد تذكر ربي هكذا حنيفه باردون سمح لي كذا ظريفه سيعفو ربي حنيفه وين تجير كل كنزي دجا ظريفه هكذا ماريش سعد ماريش عداد السن انه في حفظنا 77 نا 78 لوني دونك سي فري لوني دريت لا دابور ان بري سيليكسيون après la sélection, après d'aختارنا كذا قيمن pour le final. Et j'avais de la chance قيمة à la finale. Mais لو أني نوجد زوار جيرانا غير كل c'était الوالية بوسادة كخاصي بوسادة. Mais c'est-à-dire que la chanson سعد هيفا. مدة دارا رويدي كوكينينا صندات شنو tu vas pas aller produire aujourd'hui des chœurs هذي روح au studio ils vont enregistrer voilà non ثورة الأمور سهلة mais encore une fois ما يخدم بنادم الخدمة العالية الخدمة الصحان الخدمة يسعان الساسة بقية ما يخدم ما يفنى تسافة أفرمل ذانا تروح donc voilà, c'est mon avis. Non, mais la vie est très très juste. Je pense qu'il y a un laisser-aller. Il y a aussi une grande part de responsabilité justement les éditeurs qui acceptent n'importe lequel. C'est tout. Je connais un éditeur à dire voilà la voix au je vais pas te produire, ça serait bien aussi. Voilà. Oui, mais l'éditeur, les producteurs, c'est pas leur domaine. Le cas de Bernard Zinzin, le Batatana Zinzin, ils vont le faire, c'est-à-dire ماشي الفني دو سنة ذفنون سنة ذربحني ذريمن لأن même ذاقي en Europe, aux États-Unis, d'un partout, il a le choix à la guerre. Il y a des questions. Certaines merci Kainouch qui nous écoutent. Dagenit, Slimates, Filas Sergazis. Elle aime beaucoup la belle chanson Kainouch. Voilà. في كذا واحد يصفين يبدو كلاقينا على عندك الناس اللي ماشي البارح يقرا مجاهد حميد était sévère dans ses émissions dans son émission Arné Louzka il le trouve même il est hyper sévère. Il était juste, c'est quelqu'un de juste. Il n'y a pas de poids de mesure à Dahamid. C'était quelqu'un. Moi, Mjahid Hamid, c'est un bel exemple. Il joue d'Ilzer Tamanart. Il a grandi à Alger. À Alger. C'est un acte militant pour moi. Il est né à Alger. Ici, Nerouk Tamourt el-Qouvaïl, Al-Mitsagari, Kenik Tsoroho. Il est devenu même l'icône de la radio. C'est lui-même qui jugeait les artistes. Et c'est un très très bon chanteur. Je vous conseille d'écouter ses chansons. C'est l'œuf d'or. C'est des chefs-d'œuvre. Bien sûr. Musicalement, textuellement. Voilà, donc c'est un bel exemple, la Fadila. Hakim el-Sharwan a donc les questionnaires l'un des Nahorma. مازال الخير اش قارن ظن نكمل قسقسينا كاع في شناينا قلنا اش قارن بدا كلنا بس سيميرابو bonsoir je vous suis chaque vendredi je vous félicite et encourage pour le travail et l'émission que vous animez avec succès يا تشوفوا رقم دور الدم انا ساكي عاوز ربوع كتقارن الى 4 نو كتقارن ربيع كتقارن عاوز ربوع كتقارن كونوا يا ثيرات زعما ثار نمت شطوح بوين
إلا وين هضر قاص ربي يرقص نقارن ربي فوفير لبدي وكني غا بليس تكوني كاع راه هادشي اللي سول وقالك سان سوق تلاوينه واخا ثورة نيم طالب ربح ثورة سبانتوك تروحوا نتما امريكان هكذا on découvre la chanson et les chanteurs, leur savoir-faire et même savoir-être Merci, grâce à vous, une autre découverte, celle de Messa Abdelia. Que pensez-vous des chanteurs kabyles qui chantent en arabe? Quelles sont leurs motivations d'après vous? زربا الشيخ الحسناوي سيعفو ربي شنا استعراف الحاج محمد العنقاد انا سيعفو ربي ثاني شنا استعراف خاصي شنا سقف عليه ثاني بالطريب الشونسون لأن تصيق شنا صدير ماذا قال بهذا شنو سيو تمثلات وممارس كالروح وممارس السفا ادي الدور روحني كني غوري ذيني شبحان دونك ترى ماذا قال وني شنا استقبالي ماذا قبالي بالك هذا كنا la langue pour moi ce n'est pas une limite tant qu'il y a l'amour de ce qu'on a envie de faire de ce qu'on a envie de montrer de ce qu'on a envie de laisser c'est l'essentiel. Dans aucun cas Gawalik parce que la question boum de collègue Fadela elle est très très pertinente. Moi je suis d'accord avec Abdelli خاطر كني ترمى دنيني كني دي مازيران ياك إذا قد نفكم ديا إلا قد نفكان إكزومبل خاطر نكوني ونلا رادي مطرفة يمكن أنا غنزو عين النظام إلا قد نكون هادي فكنا مليا يدر عبدالله الشيخ الحسناوي يسقس نتنين لي زاني 30 مام الحسناوي يتخرج الطاس لي كوبان sur la scène parisienne. ما لا تحصل مليح الشيخ الحسناوي تفضل l'influence des rythmes afro-cubains dans ses chansons à rumba par exemple etc. Il y a également la chanson Yanoujoum Lil il faut écouter la chanson Yodor Del Hadj, moi j'écoute beaucoup Garwa Biater Ahmarbi, c'est vraiment des monuments. Moi je milite pour le vrai parler algérien, c'est-à-dire l'arabe dialectal. Je milite sincèrement, franchement. J'adore écouter le Hadj, Garwabi, Abdelkader Chao, même si il interprète les chansons bouillardes, mais c'est un virtuose. Je pense qu'on ne doit pas rejeter l'arabe dialectal. Voilà. Mais sa question, elle est pertinente. Voilà. Mais هذا محن ثقافي فلست وحقر surtout les années 70 80 أثن داشني كسرولن داير داشني كسرولنا الغرفة مس عبد الله ميك جنات شنو ثقافي جدارك أكي داير شي ديف كيون نسقسي يون الجرنان دينا واقيلا البلجيك شفي غير نوادي السن ثاني راس يمشي ناس ثقافي في واردي في مورثنا وي الحاجة إني عنان صدير ديوسان سي الحكم ذويني ديوسان ستمثلات سي توتالمون ديفيرون صدير ثاني نوز امبوزي العرب فورسي العرب كلاسيك وكي اني ذنكرين تعرف اني نفاذ الجين ناضي نفاذ ديليس ناضي عندنا جايتنا نفاذ ساكني جرسني ناش جرسني ذنكر دونك يا لو ريسبي يا ذيلنا صدير سافن كني غوري لي نوفو ديال الجيت مسنين الساعه سي با سا كيل سو با مي نوفو ما طبل والناس ترحم ربي لي زيسيا il était fan de cet arabe dialectal il était fan du Shabi tu prends par exemple le cas de Katbi Sénateur Rahmarbi ils sont victimes de ces pouvoirs là même des chanteurs arabophones de l'époque qui chantaient les textes engagés ils vivaient la même galère que nos chanteurs kabyles engagés. Tout à fait, c'est-à-dire elle était toujours pour l'arabe dialectal, on voulait, même, on va pas plus loin, c'est-à-dire تمثيلية سني ذيلنا كنا c'est-à-dire تمثيلية عرب dialectal سوسن سايشي دي ثمور j'aimerais bien ندو كنا كني دي سناس تترفسا. Voilà.
كغرس ثلاثة سلين يعني كيسيد يكتب يعني في التياتر فعرف ثمازيغ صاروميث أني فري يكتب كاتب ياسين انت يتمن ثلاثة سلايين كينيا ايه سيتون اشو كل يوم اللي خدم في سلايفيس بيان سور كوني القبائل اش بيد ضربنا منستفتان كوني سلايتنا نوا تيستفتي ظهر في ديالنا بون لي بسودو باسكو سي دي زارابوفون زرانا ما نسل بلي ماشي ضاربن امشي دياسيون انا رابوفون هذه غني في القبائل ديجا ريان كي لاكسون ريفان سمحي يا فاضلة سمحي attends j'aurai le temps je te passerai une chanson de quelqu'un qui est né à Alger d'origine kabyle, il n'a jamais parlé le kabyle. D'accord. Et voilà, mais rien n'empêche, je peux te passer deux exemples. Abdelkader Chao, Kamal Messoudi Terhmar. Hein? Tu vas voir comment il a chanté le kabyle. Moi, je suis allé au chevet de Garouabi quand il était hospitalisé à Paris. Hein. Mais pour moi, c'était un honneur d'aller voir ce grand monsieur. Et que des grands chanteurs kabyles. d'ailleurs انت سنان القروبي سيعرف ربي يعني سمعتو بلو كنا اللي غادي يستعرف فيكي للجزائر اخي كسوك Oui, exactement. Oui. Il est stationné au coup. Voilà, moi, c'est Abdelmajid Mskoud, il vit qu'avec des Kabyles, avec des Qouvaïli qui t'agissent, avec des Qouvaïli qui t'agissent, Dahman c'est pareil, donc voilà. Dahman, de quel circuit là? L'arabe dialectal de Qouvaïli, voilà. Alors je vous propose une autre chanson, Fadila, parce que Zadim Sfididen, Zachaïd Qaran, Qaran il est essentiel, il faut qu'on le découvre. Voilà, c'est Nekin Adnoua, Abdelli. يا أخي ça va, tu es bien là, راه دوم بضع 80 اللي تاولا دونك با تسي إلا حمد الشفا ديالو جماعة ديما أنا فاضل غير حمد الشف أما راه بدورتي تسطف غير 80 اللي تاولا لا تمبيراتور هذا تالي أكن كر شريف نروح كر شريف نروح كر شريف نروح كر شريف نروح هنا بزاف نعطل ذيني ضاق الروح ذيني ضاق الروح ذيني ضاق الروح ذيني ضاق الروح انا عيثم عيشت ندل نوال لا ياس الغرفة خذ السنين شحال السقلي شافاه نوال لا ياس الغرفة خذ السنين شحال السقلي شافاه وسما زال تمور ثمزيك كر شريف نروح 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 هنا بزاف نعطل ذيني ضاق الروح ذيني ضاق الروح ذيني ضاق الروح ذيني ضاق الروح أنا يثم عيشت مدله أصغدي الدار تحسبنا نموت الوقت نغيفات ذرولا فسوس أزغدي الدار تحسبنا نموت الوقت نغيفات ذرولا فسوس عورتنا مازال ندر كشريف نروح كشريف نروح
كر شريف نروح كر شريف نروح انا بزاف ينطن ذيني ضاق الروح ذيني ضاق الروح ذيني ضاق الروح ذيني ضاق الروح انا يثم عيشت ندل الغرف نددين لقينا بيهن كرب فريد البيض طلع ميقونين الغرف نددين لقينا بيهن كرب فريد البيض طلع ميقونين أنا أرد غذانو كر شريف نروح 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 فنغ نوحل داخل ذيني ضاق الروح ذيني ضاق الروح ذيني ضاق الروح ذيني ضاق الروح احسبنا غذايا نظن كر شريف نروح 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 Azul de Kabylie, tous les vendredis, 22h, 2h du matin. Kira Sherif Amroh, très très belle chanson, un hommage, un bel hommage. Alors, Abdelli, Kira Sherif. مشايف ثمور ثنيا سوار ثانية مسا عبدالله مشايف ثمور ثنيا انت يروح دي شحال يقيل السنين حتى تهضر كاع في 20 سنة شو يوغال يشوك غادي يشوكي مسكين وي تبغي تسجلي انا ما حسبت مسلا في الالبوم كي ولا توزن سي داكني لا فضيله خاطر نحول فايس شريفه كينيا شريف انكيني شريف كتشيني شريف الدم واحد شريف شريف خلاص الشرف الكل وي فوالا باسكو الماروك باغ اكزومبل المراك يسيو لكن الشريف المراك يقدر سنقدر الشريف صافي دير عن شو انا ما ديني راسي نا تشيكي فوالا سنقدر الى محسوق يعني انا نزوان ولا لي انسترومون تخدم دوك ديس سي ça doit être impressionnant parce que j'entends pas mal de sonorités ouais, c'est un grand travail. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces sonorités des instruments? Oui, par exemple, il y a l'accordéon, il y a la clarinette, voilà. Et puis il y a la passe les percussions, la passe le darbouka d'ailleurs. Il a le cajon d'Ina, il a le maraca. Tu vois, le cajon ou Sinera le cajon c'est un instrument en bois. Simplement, c'est une caisse en bois. C'est le week-end, il va contreplaquer. C'est une caisse rectangulaire. Et puis, il y a une autre. Il y a شغلو في ندير كاري لا تقيم الفلاس تقيم الفلاس دونك هذه ساعات تريس سير واحد 50 سنتيمتر سير 30 نعكني بحسب دي تغزاك تهري l'instrument اسمي c'est une histoire parce que اسمي les espagnols كشمن اسمي سر les indiens d'Amérique donc ça استعمرنا ماذا استعمرنا نظن الامريكان كنا عرفنا les indiens mais كشمن donc منعن les indiens parce que مش نون ما نكون نسمع القبائل شنو كل c'est une communication قلتي لا وين يقرا رقاسن etc. Et puis nous tenons les Indiens, mais nous nous maza, donc à chaque fois nous narrite, ça veut dire quelque chose, ça veut dire le hadja.
Et puis les Espagnols, maintenant, les Indiens, il ne faut plus jouer d'instruments, le joueur, etc. Après, c'est le fin de le kahonagi. Donc, le kahonagi, c'est les rythmes. Et on va essayer de le rappeler. Oui, il y a des coupures comme ça. Donc, tu prends notre Fadila, le cajon. Le cajon, oui. Voilà. Je suis race. دام واحد سليمة في ميس عمي رابح غادي يسمح سيف مزير كثيرا وكذيما يوسف أسنيني غازول ذا حمايا في اللون هن أثن دوك لنديذنا كي سيثورا أخرا ستون ديكوفيرت عبد الله ثاني مرتي فين يخدم ما في مثلا رشيد ثاني شقيا تام كنتي جيجي ناسني رشيد عطاك الصحة في جيني تشقيا ومازال يسقسينا من قمدوكال ما ديوغالو بدا كلنا عبد الله السنين نفكي Un code, خلصان un code. Là, il est là, il est revenu. Ouais, je peux continuer? Bien sûr. Ouais, donc après, مرات سنفتي في وين دو كوس وغانا فير مرات نطروا كو روح دار بزاف donc le code نسن يغال le langage نسن الكاخونيك سواحد ça c'est pour les Indiens et puis il y a les instruments nevan donc la passage وزبرار هنا كي شحال les instruments il mais l'album اجي ام les albums nevan يركل c'est 100% acoustique نخدم على l'acoustique parce que صراحة غادي نبيع تيمورا ياكي لي انسترومون ياكي تيمورا يسعى لي انسترومون خدمة avec les musiciens justement le but c'est de découvrir l'instrument la sonorité et puis essayer de trouver parce que par exemple en Amérique du Sud تفضل غرفن les rythmes par exemple colombien péruvien chilien تفضل تمشى فين روي ذاكنا donc le khoropo يتمشى vers البروالي par exemple Pakistan les instruments par exemple ils se chavent le goubahi etc. donc c'était aussi une recherche les instruments voilà donc j'avais raison ce que je disais tout à l'heure des chanteurs comme Abdelli comme Malik Bellili comme Yalas c'est pas évident des invités voilà أدني هذا واحد بعد ذيك تعطي الكسكيل سينس ذيميك تعطي لي تغيب هي المذعن تعطي الكسكيل استاكي يوث في السنة تسير ذوك طاسي مشوان باغ اكزومبل تخدم لونجسترمون ذي كارت فير شوية ذي كارت فير شوية ذي مونريال شوية ذي بروكسل وي زعما c'est des destins franchement sur la table qui au départ قبل نبدو انا البوم وديسيدي c'est des voyages تروح على الكفر par exemple ذي ناخذ مع لي جيتار خدم مع quelques instruments كي parce que le Cap-Vert aussi c'est une histoire les esclaves c'est l'Afrique mais تروح هناك نتناولنا les États-Unis donc le Cap-Vert c'est une île de transition les esclaves ça دينتنسينا donc à Goma Sénégal c'est Sénégal تناولنا le Cap-Vert في Cap-Vert تناولنا الامريكان comme esclaves donc les noirs afro-américains donc et puis le Cap-Vert grande tasse les rythmes ونسينا ندير النغم et puis la guitare ساعنا طاس شنين الهان طاس امس مطوفني غير تغني نحافي سيزاريا يفورا وي ساعنا الخدمه يشبهان et puis l'Azerbaïdjan c'est l'Asie centrale c'est-à-dire le طاس les instruments par exemple كني par exemple نسعى شعبنا par exemple مع اسم الأندلس مع الحوزي etc. غرسن سعى الموغام كي يسقارن c'est des musiques très lentes changement de rythme plusieurs fois dans le morceau ام توشيا غورنا مثلا غرسن توشيا لنا ما ماشي صورسن يدوس parce que je suis pas musicologue donc je peux pas l'affirmer mais تركي يدوسان قيمنا غورنا بالك يطس نحفظ صور سن الموسيقى oui attention moi une fois j'ai invité اسمه يونو ونازور ندقي il a rendu hommage à Tob اسمه Domenico Tavi d'ailleurs زمان الرشيد روح sur YouTube ou Google Domenico Tavi il a rendu un bel hommage à Tob Lounas je crois que j'ai invité les années 2000 à Berber TV
en discutant comme ça, là on parlait des instruments, il s'خدم à la chitira. Alors, c'est quoi la chitira? Ou faire de blé, en discutant comme ça, la chitira, c'est l'équivalent de snitra. Voilà, tout simplement. Tout simplement, c'est... voilà, donc il y a des instruments qui... Comme le violon, par exemple. Oui, on a connu Rbaba, par exemple. Rbaba, le caverne, j'étais enregistré dans les 2 heures caverdien. Il y a un seul musicien qui l'a fait avec une seule corde. J'étais enregistré, et puis le caverne, le kamancha, c'est un turc iranien, par la base iranienne. كيف الصون الرباب نتاع الكمانشا سي دي بوايو نخدمن نكالباس اكسترا سي دي صون مانيفيك دونك فوالا c'est-à-dire nos peuples. Je pense que la chanson noire ou Tsara ses propres instruments ما نغاد ارثليت نتجلست même زيك انا فباراميكسا يدي خلقن تجواق يخدم الميماني لي. Je pense que Agadir Ranazawan, musicologue, l'Afra Rachid Mourtari, que je remercie beaucoup pour son travail, et il le dit, hein, la chanson kabyle n'a pas ses propres instruments. Qui a parlé des Turcs, Tassidjan Orno, voilà. Oui, là peut-être le mandol, après, le Hajna, c'est à Forbi qu'il a créé le mandol, la taille le mandol, mais avant la mandol, il y avait la mandoline qui avait les mêmes. Et puis la guitare portugaise aussi, qui a aussi des sonorités très proches du mandol. La guitare aussi espagnole, chez la guitare à guy, mais ça a un mandol aussi qui ressemble très fort au mandol. Non. Donc, et puis, il y a le caver, Fabelos Guinness, le doudouk, c'est un instrument. ماشي تجوع نكون تجوع وقتنا هذا صار اسمه دغانيم خدم ناس الميميلي باش تدفك لو صون غيمسلي تجوع وقت دايور محمد قربوشنا تيرحم ربي انت كتجوع وقت كنيراق دوامش بين دوز ارستقراط ايرلندي مور الانجليز باسكو يتشوراري تكنيراق على ليبوك مازال كان يحب يروح على الاسترالي مثلا مازال كانت تروح ضع لي زابوريجين الاسترالي Oui, c'est le didgeridoo. Il a dans un instrument le solennel orva, il a le didgeridoo dakhilni. C'est joué par un musicien de Bruxelles, mais qui يروحنا l'Australie, il a connu le didgeridoo, c'est aussi d'ici. Le didgeridoo aussi c'est venu comme ça, les aborigènes, le didgeridoo. Donc en gros, tu es un chasseur de sons. Oui, moi j'aime les sons parce qu'il n'y a pas de... J'aime l'originalité du son. C'est-à-dire l'originalité. Et il y en a encore une fois, c'est-à-dire quand j'enregistre par exemple le caver, j'enregistre de l'Azerbaïdjan, du Canada, je mixe après, c'est-à-dire 1 an, 2, 3 ans après, je laisse mûrir tout ça. Après, je vais mixer. Après, je vais choisir les instruments. Bien sûr, il y a un très très grand travail après, c'est-à-dire de nettoyage, etc. Après, voilà, je vais les mélanger. Des instruments que j'écarte, il y a d'autres que j'utilise. C'est un grand travail, mais c'est vrai que ça demande ça demande des années de travail, mais je ne suis pas pressé. Si je fais 2-3 albums, c'est parfait, je n'ai pas besoin d'en faire 27. Non, mais je ne cours pas vers le nombre. Ce qui m'intéresse, c'est que je... La qualité. une voix خدمة puis يعجب مرس الكاس باش تجد الفائدة تبقى تغورين كيني ترى bien sûr كل وقت يتسوالي كني تسجد سموالينو في جمارات est-ce que ça ta guitare دينار أورك كاتورا تلابس بلاد لا باش لا باش non mais c'est-à-dire on aime bien déranger nos invités comme ça c'est plus intime juste ça fait plaisir aux gens de te découvrir encore mieux comme ça oui, Fadila.
وقبل ديهكي مانيس ديهكي غادي قاعدة روح تفرخ روح. تنميرتي شي قرا حمد النشاف شي قاري ليون لارتيست اسمي سامراني اللي تيليز لي كويار لي مارميت لي بوتاي باش وي سي فورميدابل. ماشي قبيلي تقبيلي اللي تكوتي نفسرونا يفسرونا يقر يخدم في فلوس داغن سي ان بامبر يتعشي ديال اسبان يستخدم في مرميضه انت كسرون هي مازال بدا نوتي كسرون انت مرميضه وي لا جو في ان بيركسيونيست كني غلافن aux États-Unis لا باس غفريدا كيف انت في العفن سي فورميدا باسكو لا تيرين فول des dizaines de personnes qui guident Zinasan et leur donner de l'argent. Mais c'est des grands artistes, il faut le dire. C'est parce que rien non, vraiment, il y a la création, c'est formidable. Ouais. اسمي أمرني l'artiste gardien. Amarni, je vais marquer voilà sur internet. Qui sait, peut-être que je vais passer là. Ah oui, ما شوفيك انا مسعبدي ماذا بدا كلنا ربح سي ميسي مازيرت هدا محي يقرا انوال ارتستيك يخمم لوماجي ماتوب لوماجي ماتوب سو درود ان ارتستيك يخمم لوماجي ماتوب نو نيرد اسميس عبد القادر شاعو دومينيك اوتافي فوالا دومينيك اوتافي au DTIVA, Dominique Otavi, il peut mettre Matoub, il a fait les chansons. Je crois qu'il a fait un hommage à Matoub Lounès, il a fait un hommage à Tahar Djaout également. Voilà. Dominique Otavi, il va dans Google ATF. Très bien, ça aide. Voilà. Alors, Adlé, tu vas nous gratter quelques petits morceaux comme ça? Un petit sujet. Voilà, c'est la relative sujet. Il y a pas mal de questions, de remerciements Fadila sur le groupe Harit Mouth. أطاس قلنا الغم دا كلنا سليمان سيقار ديسقور بالخير سيقار بس عبد الله سيقار تروحوا طاسر بلجيك لا تغار بروكسل هذا اللي مولك اللي فريتي تسوي ناردين واقي تروحوا سليماناكي صراحه يحمل لي مول اللي فريته باسكو لي بلج حمل اللي فريته طاس اشو سيقار لا كوميونيتي كابيل اي فابل. Peut-être je connais pas les lieux où se retrouvent les cabines, mais est-ce qu'il y a un quartier, des associations d'El Qvaïel se retrouvent à Bruxelles? Voilà, à Sneni Abdelhadel, mais il y a beaucoup de Marocains par contre. لا ما قلت جاي قلنا. لا أشي قرن دتمليلين قبيل دي بروكسل. ونتمنى تفارطس لنا تصقم دوكال اللي تبلي لا عثبك جيت يكوال ما سوا فارنا نقصر شطو واحد نسميه والسنة بنبسلي فيني لا ذا جديد مي القهوة كي محسب وغرت تصفور تسملي لا نو يمكن كي جو بارون توت ونتيح جو فريكونت با كي طاسي مكان كي ابيتوي جو سي با انا ابيتوي اريون مكمل فا كي ديال دي فوا زراني ورا روحها دي فوا روحها يفالهم كاليوم جو سي با يتصفر القهوة ما تسقف. Ouais, mais ils sont beaucoup plus du côté de l'île. Ah oui, l'île, là, طاس القبيل. لما بزاقي ثورة لا ماشي مزيان mais là طاس دي بوندي جديد عندهم. Alors, les équipes pour notre ami Rachid de Bebloued, et qui aime beaucoup le Shabi. Dernièrement, on a parlé de Qassor, on a parlé de Kimia, Qada, c'est les anciens. Et Tsilimatas, là, s'ils nous écoutent, Jimmy, également Sabrina Nadouala, ils sont nombreux. Il y a Sherifa Valence, Kainouch, Imqoro Hirawa Fadila. Voilà. أثناء رشيد السبعين عديش جيجين ما بتجيمي سكين عبد القهوة الشيكولا اللي ديكلي رواقي لا ذاكي الناس جيمي دوت سنوال السفنجاك القهوة اون فغي فوالا ما سليمان كيقرا رواس القهوة أصلا إلا صغر الحباب صح حتى سليمان شو خلاص اوكي تنمير ثنون همزنا كنت بضعض تنمير فوالا دولا وزرارة السوسة مكارة ديساج فوالا هاري ضغارة أكيد تتسبط ضرار تشنت وراويس يربح هي ترد التليفون لاقي في يد الزوا آله سرحس
Ah, donc c'est la tradition, mes amis. هبغي في غلت السولاء يو النور ذا يدي سليم يو النور ذا يدي سليم الرعلة وهي والسلاح تيذ تساندي ستسليم إذا سانديت السليم وفادينني وملا إنك نيدنا يا عليم إنك نيدنا يا عليم وفادينني وملا إنك نيدنا يا عليم إنك نيدنا يا عليم وين يدرى للموقال انا وين غنفهمولي تزقيض ثبت في لساني وقد غاسي فدي حمل وقد غاسي فدي حمل اكي خلافي زوراني يدل المال بوال يزدغ نفان المرة عاسى كلام السوال يو النور ذي سلارة نوقع ضعيفة الحال نوقع ضعيفة الحال عافو عيري فقال شحال بذني متقن هذا السمر ذنرا يوسف بن سروحا ما فروري ذنرا اذنك نومس مسلايين اذنك نومس مسلايين انا التصد نوشارا Bravo Tenmir. Voilà. Très belle chanson. J'adore cette chanson. Alors, Madi, sauf qu'un Abdeli, 30 secondes pour notre ami. C'est Slimane qui a demandé Dominique Otavi, c'est ça? Alors, donc voilà, j'ai trouvé la chanson, il y a YouTube, Dominique Otavi, rend hommage à Matoub. Et il y a la chanson. Je lui passe un extrait. C'est un Corse, c'est un fou de Matoub. Et quand je l'ai invité à l'époque, les années 2000, il est venu de Bastia pour passer dans l'émission ISRF à Paris. On écoute un extrait. Berbère jusqu'aux yeux, ce fleuve à la fois mer et ciel, ce tango avec le feu, capable de mordre, capable de miel. Lounès.
réverbère jusqu'à l'âme, à vomir toutes les religions, qui ne relient pas mais sont flammes, intolérance, imprécation, le lait. Voilà, c'était Dominique Otavi Matoub. C'est très beau. Ouais, c'est très très beau. Ouais. Il est super sympa. Smith Sauda et Rohad. Je lui ai fait d'ailleurs la surprise parce que j'ai invité Nalgia de Malika. Je les ai cachés un peu quelque part. Et donc, من في l'émission, je me dis Nalgia, je me dis Malika, elle est restée bouche bée. Je te jure, les Mewela Nalgia. Et il s'est mis à genoux, il a embrassé sa main, et c'est comme si je voyais un dieu. Ah, je te jure, hein. C'est un grand monsieur. Hein. Dominique. On voit que quand il chante, il met vraiment son cœur dedans. Ouais. Et d'ailleurs, on voit la vidéo, il me fait rappeler un peu les anarchistes, Berat, Juan, Souflanta, voilà, comme ça, c'est beau. Hein. أد نمشي ذاني عاد واحد نمشي قادريا الفرنكو غينيا يتغني نتا قبيلة يتغني مع تبكي ولا توامر tout à fait, j'ai vu. Donc Abdelli راه بحال كيقرا عطاك الصحة عند واحد المرتك تكوسدا ولا شو غيرف. Donc il y a aussi le thème que parce que moi je t'écoute hein Abdelli je directement c'est-à-dire la famille la drame راهني تجدي تمورت فافاكي ما كفلاسيا فوربي ça t'a marqué tout ça hein? Bien sûr, normal. Le contraire n'est pas moi. Donc ah oui, c'est normal. C'est normal. مثلا كاينين ما كيربوني تجاني ما ولا نيس وكذا عزيز فلاس يظهر الغربة, c'est normal. Après peut-être les premiers temps, on ne se rend pas compte parce qu'on avance, et puis une fois les années passent, et puis après أنا ذي في مانيس بلد يقوم لي في الحياة après bien sûr هذه غلط السير كراي غلط السير donc ورزبار ذا صار صار السير c'est clair que نشتاقين mais en même temps l'exil non إني خاص يوعر خاص قصيح parce que partir c'est mourir quelque part. Comme il a dit Rachid Memouna Marbi, Tarjaout également, يقرن إني ارتمتسنت يتربي دم ذا نوسي نو؟ Bien sûr. هنايا قاريت الدايرة مثل الغرفة صار برقازن دوك أنا الغرفة باسكو الغرفة سي تو بنادم هذي بلي فرانيين هذي زرا مكيستن هذي زرا مكيقنان هذي زرا مكيخدمان donc tout ça ça forme l'homme hein. Le voyage forme l'homme donc on le dit donc c'est clair شو صار فيك انا مسا عبد الله اني با فورمي داكور اللي فورمي وين تاشي ذاكيا مي اني با فورمي يلقى الناس ديال سي ثمور وي بيان سور اما قديري مثلا يضرا ويانا الا ويا يوعر بيان سور صدر ابري الغرفة السيرك صدر ملي جبدن الخيط ملي جبدن الخيط بي ا مومون دو نادي نض الخيط ني بي نقمر داخل دونك فوالا صدر لاج لا مالادي في نشتاقير كل هادي الحنار زات في السوالية اكينين التهلكي ما كيف مورت كنت تيماجينا خفار كنتي نفسينا بيان سور احسرا كاينين مثلا نو سوفون ما انا نكتب اللي كيتمور سفدر ستري كراف دونك قرنا بس فوالا الزلد وي احسرا يمكن الضرايا كي جيتي اون فواياج افيك دي ميوزيسيون اللي ان اسبانيا et puis ما مسكين اللي كاكي التليفون الناس دار ديالنا وخمار داكي تليفونات بي زيكني ولا جي السماكي بي فوالا الناس ذلك ماك دونك يناد يصدعوا يناد الدرب كاين ذا ماروكي ناس يناد نروحها يناد مثلا كم كرا خدمه ناس كان ترى متسافر لافيون متسافر من ناس اللي من روح باسكو ماك ما تنطر كاين زراب ماشي تنطر كاين تنطر دونك فوالا بي يسد سي لاسباني مسكين يدمد لافيون يوالي بدا باسبورين سداكي et puis يروح ديريكتومون لايروبور كني في لافيون سكيني فتمظل مالوريزمون دونك المراق وارناطا سلاوني تني تساشني تني سنه
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est très douloureux, tout ça. صراحه Ouais. بنادم ناغ الشريف نفايس شنو كضفسياكين قالوا شريفاكي مسكين و إلا ذاكي تعيشي ذاكي دونك يولف ذاكي ثقيرة ما يروح على ثمور يوارث الحال خاصة ديك يوارث الحال. Moi, j'ai vécu... كمل ثمور ثني تبدل كاين كوان من تروح لي ونوم داكري وذاكي يعطل يروح راب يا مومون دوني يروح il était déprimé مديوغ يعني باسكو نسجل ميرابو تورا ميرابو بوخالفه ميرابو تيزيفزو تغاديو التمثيل يا با ديفيرونس زيك الناس تروح سي ميرابو تفا بوخالفه et puis c'est بوخالفه تاخذ تورا لي شون تورا تيستان دروات à gauche et puis après ça fait تيزيفزو تورا سي ميرابو رمز تيزيفزو يعني il y a que du béton على l'autoroute ني يبغى رجل أنا أكذوين النظام كيوين النظام بلا ما يكمل لأن تصل الشوال إلا كسقسي سورفي كان إلا كسقسي كي ضاو مداكلنا هذا وشيني عاود وسقسي كو مداكلنا وكارديس في كندا أشي قرر d'ailleurs quel regard porte-t-il sur des listes notamment l'influence des salafistes et le recul en général par rapport aux années 70-80. Comment expliquer l'ancrage islamiste à des listes et Boumardes Soumatha c'est devenu un nid d'intégristes. Oui, mais pas le problème, c'est que l'intégrisme ماشي لا كان ديال الجهه اللي قلنا mais c'est-à-dire l'intégrisme l'ennemi de l'intégrisme c'est quoi c'est la culture. Si une fois il y a des listes il y avait 2 cinémas des listes aujourd'hui il y en a aucune. Il y avait du théâtre, théâtre, des gourdins, on se formait dans le théâtre, etc. Il n'y a aucune troupe de théâtre. Donc, les groupes, c'est la même chose. Donc, la culture, en général, a cédé la place à l'intégrisme. L'intégrisme, il a profité de l'occasion pour occuper le terrain. Le terrain, il ne faut pas le céder, il ne faut pas le laisser. Il faut l'occuper. Avec les moyens Oui, mais attends, Abdeli, quand tu dis la culture a cédé le terrain à l'intégrisme, mais il faut vivre là-bas pour voir comment les associations travaillent. On ne les subventionne pas, elles n'ont pas les moyens d'exister, donc c'est voulu par l'État. Bien sûr, Mohamed, c'est-à-dire quand je parle de la culture de ces hommes, les artistes en général, نفني لا غالب نسيت مرات وردي ونادي خدمة فنية خدمة un concert. Il n'a pas travaillé toute l'année de خدمة un concert de la maison de la culture 6 mois après. Je trouve ça scandaleux. L'artiste a besoin de vivre. Donc à Délis, c'est la même chose. Je connais beaucoup d'artistes mais la semaine passée, il y a 15 jours, j'étais là-bas. Donc les amis زيني تولى عفني كل chaque fois ما راحت نولي. Je suis d'accord avec toi. Tu laisses son 3, 4, 5 mois après, ouais. Mais oui, alors les intégristes, bien évidemment, voilà, ما كنعموش ما تجي السيستم تغلق في السنة تسجد ولي واحد الزاخر بعد ياخذ ما ينفع. Voilà, la faute bien sûr ماشي les artistes سوف مساكيت في كناس القدر في كناس النزال هنا إذا خدمة الخدمة إكسترا مدالي سالتيزيوزو من دنيا مع الجي كيف ما تقول هذا الجي كيف c'est pas voilà donc c'est partout l'intégrisme en général l'extrémisme لكن يتصدون. C'est vrai. La culture est là, Hitler, c'était la culture. Ouais, l'intégrisme se nourrit de l'ignorance, et c'est ça. Voilà. En tous les cas, merci Hassino Kardis. Tout à fait, une très belle question. Oui. Et d'autres questions, Fadila? Sinon, on enchaîne. Oui, moi, juste pour le droit de Rouadel, il y a aussi la tolérance, l'ouverture, c'est un peu son leitmotiv. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez toi. Quand on parlait au Pakistan, tous ces peuples de musique que tu as rencontrés, j'aime bien ce mélange, ce métissage avec tout le monde. Ça fait plaisir, bien sûr, ça fait plaisir.
يعني الصراحة puis ça m'encourage bien sûr aller devoir خاصنا نبقى في شطوح on voyage beaucoup moins qu'avant parce que voilà نعيا bien sûr c'est-à-dire نعيا ماشي ذا physique نعيا mais c'est-à-dire بعد مرة voyager مرة تروح en tournée كاين au Pakistan tu pars pour un mois et demi aux États-Unis le Canada tu pars un mois مرة دول tu voilà tu es épuisé quoi donc à un moment donné on se dit stop mais voilà en quelque sorte c'est normal. Adnoad, juste après la chanson, on va rendre un hommage à ton ami Mouhsrer parce que c'est un peu un mondol, non? Tout à fait, oui. Allez, on écoute une... À un moment donné, ça fait des gars. Allez, on écoute cette chanson qui sont là, qui nous écoutent. Allez, Afini Tadra, allez, la Fadila Berbère de Grouveau. Notre ami Rosa, bravo Abdeli. Bon, Hamza Maravud, Nslim Flas. صبرنا وي صبرنا رشيد لا رشيد سبب الوقت لا ملكة يمي لا نور دي موسلي لا دي ليون لا باكليش سي فيلادلفيا لا ليديا دا دي غرونوبل لا عبد القادر باكي لا لمياسي الجليز تسليم عطاس فلاس إلى notre ami Slimane Belharat ثلميرتي يفرخ nos amis de Lille Khalid Chabi صاحبتي يفرخ il y a également mon ami Mehnet Tigrini Nassima c'est Canada Rachid Kishir et puis Belamatur Kamal Belamatur Mdoukel tout à l'heure le 22 novembre روح à Villeurbanne métro flashé au centre culturel de Villeurbanne. Journée de la tolérance laïque Kabylie non avec Garbas Ratiba Alilou et Hassan Abani. Ratiba sera avec nous vendredi prochain. Voilà, on écoute Abli toujours sur Pluriel FM. Et oui, bien sûr, au Kmetsuara, à Safrocht, à Tiziri, clair de lune, même moi je suis là, bah, c'est vrai que je t'ai pas vu. Eh ben, Tiziri, c'est Guinée Abdeli. Ah là, ma voilà, Sophie, Tiziri, à Safrocht, à Tiziri, c'est Guinée Abdeli, ich mini sec. Radio Pluriel. Avec patrimoine et tradition, on perpétue la langue berbère. Oui, yes, voilà. Tiziri, elle se moque de moi. Nech me mettre en au Bataclan, me mettre en au Zénith de Paris. Le Canada, les poules vont avoir des dons. Voilà. Très belle chanson. Tu sais ce que j'aime chez Abdeli, c'est la douceur des mots, la mélodie. Je sais pas, Fadela, comment tu trouves quand tu écoutes sa musique? اللي زادن سورتو ذاك ما كيستخدم شغل بدا سيد شويق مي يستخدم الانستريموني نورمالمون هو كي لي زابوريجين زوينه لا دي جيريد فوالا اسمي الشفوغه مي دي جيريد فوالا يتباقل باين شبحان أسان داير أدا محيون ومداك لنا سيليون خالد شابي أسيقار ومداك لنا عبد اليدي قارك زلف اللون. Il n'est pas de Lyon, Khaled Chabi? سورفيو صغير غدني Khaled, je crois qu'il est du côté de Lille, Mijara, parce qu'il doit, moi que je me trompe. Justement, باش نادقة أسيقار إزارة باللي سي ان فوازان وسي بعيدة راه عبد الله غلطان كي غلطان سورفيا. Kainouch, c'est une belle découverte de M. Abdeli, bravo à lui. Voilà, tenez, ça fait Kainouch. كيف سي فالونسيان تم قلت لنا صبرنا دعنا قاست اون ديكوفيرت ينوس بعيدة راه فلاك. ثاني ميرسي صبرنا.
كنادير الكومونتير ني مس خالد سنفيدو في غاره وقيل يروح. Khaled Selim Filas, même ça, c'est un très très bon chanteur. D'ailleurs, à un moment, il était dans le top 3 du hit parade Radio Pluriel cet été. Merci, Khaled. Voilà. Alors donc, la tolérance, l'ouverture, l'air de Pakistan, l'Arménie, le Maroc, le Brésil, le Mexique, la Kabylie, il y a chaque instrument, il a trouvé sa place. Chili, Argentine, Voilà. l'Azerbaïdjan, tout ça, hein, c'est-à-dire le Venezuela, le sud d'Amérique, je travaille encore avec eux pour certains projets. Ouais. Mhm. Alors, parlez-nous un peu de Morsrer, celui qui t'a appris un peu à mon dos. Bah, ça, c'est à Forbé, parce que Ça, ça va. Forbé, On lui rend hommage ce soir. Hein? Bien sûr, Il mérite, non? C'est les Mafaraoui, c'est Bien sûr. c'est une famille très ouverte, justement, parce que nous venons aussi, Morsrer, Cheid, Van, Zik d'Alger, il a fréquenté aussi le milieu de Charles Hasnaoui, le Hajj Al-Anqa. C'est né des Burkul Khudmani, c'est Chabi. Et puis, donc, la dame de Koulnimis, et puis j'ai approché son veuve, parce que tu sais, à un moment donné, je suis pauvre, donc c'est à un moment donné, c'est le top, quoi, des années 70. Le touriste qui alors, mettez dit, évidemment, on profitait de la vie, c'est fait. Et puis jusqu'au jour, j'ai approché Vevos, c'est à Forbé, il naît de la Wani, il naît d'Odine, et tu as une Sophie qu'il a. Donc, une mise à l'île, donc voilà, comme le Kanakagi. Alors, صراحة يتعرض صحم des fois la Vakagi, يحفظ الاستخبار في الموازي دانتو. Mais il a avancé, il a استعمار vraiment, تشيثني نسمع لنا لا موندون. الشيخ أنا مقرانا اسمي مسكين يا ذا كنيني ولا يكني لونسات سواء بعد شطاحي ماني راوي سيركو في لاميزيسيان شاف شنو نير كل متحذينا مراش غايد من دامون دوني نيد جتلوف نيد كيدسكا نحس الشيخ سمحية لأن راوي شتو ولا بخيرا النيد والله ديكشنو مراسكا الناس اللي وراو سنة سكا بدلي الناس نسجا باسكو فوالا نيد خدميس نيد سافا تو سيرفير بس c'était mon premier monde مسكين سي Forbé. Voilà. Il était un peu handicapé, non? Non, il était bien. Hein? Non. Il était bien. C'est un ancien coiffeur d'ailleurs, etc. Donc c'est comme ça qu'il y a les salons de coiffeurs les coiffeurs, c'est quelque chose, hein? C'est des cercles un peu intimes. Voilà, قلت مسكين في كيتي finalement في كاش طاح قدري من يمس ناس لانيك عاصد كادو عاصد الحاج العلي قلت مسكين يقيم موندولين سرسنجي سي Forbé بضل Forbé mais déjà pris de lui beaucoup voilà مسارويس الزراعة نوكور مسروحوا ثورة تحرني الفن شطوح بها سير مقارنة سوارا وسن يرنا كيد الزواري الزوارة الفن ثمور ثقنا تخدمه ماشي يعني سهل. Moi, ce que j'ai remarqué chez toi, quelques albums, mais beaucoup de qualité, surtout Tmouchadatas, solo c'est New Moon, dans Tiziri Tajdet, en 95, c'est vraiment de la musique, quoi. يعطيك الصحة أنا ما فهم خلاص c'est vrai c'est-à-dire que aussi j'avais cette chance enfin سمد نسلك السيد اليومون donc يولد كفاسنا بيتر جابرييل donc Peter Gabriel était en tournée en Australie mais c'était un gars ils ont fait une sélection elle a écouté elle était en tournée en Australie en Australie qui a pris la décision de produire l'album donc Néomon et puis voilà c'est-à-dire Peter Gabriel m'a ouvert les portes là c'est-à-dire avec les festivals au MAD les Canaries l'Autriche partout un peu dans le monde déjà il m'a ouvert beaucoup de les portes puis la presse les médias etc. donc et tout et puis la maison de disques ça c'est la maison de disques la plus célèbre dans le monde de la musique du monde c'est-à-dire les CD c'est en Australie en Israël
partout dans le monde, au Japon, etc. Et puis voilà, puis le deuxième album, Among Brothers, c'est la même chose. Donc c'est le label Mehdi Bassoral, le piratage à guerre, donc ils ont ralenti. Ils ne se reproduisent plus malheureusement depuis 2003-2004. Donc ils sortent plus d'albums. Je suis en contact ici parce qu'on travaille, parce que les musiques, finalement ils sont placés dans des musiques de films, etc. aussi. Donc ça m'a ouvert les portes un peu vers l'universalité de la musique kabyle, parce que je fais la musique algérienne, c'est la musique kabyle. Donc voilà. Alors, et Among Brothers, entre frères, tu t'adresses à qui exactement dans cet album? Ça, tout d'abord à ceux qui avaient participé. C'est un hommage aussi à tous ces musiciens, parce que les musiciens... D'accord, donc c'est les musiciens qui ont participé particulièrement parce que cet album. Mais entre frères, c'est large, hein, les musiciens, les gens qui ont préparé, qui ont fait les tournées avec moi, parce que ça nous est arrivé de faire des tournées en Italie, aux États-Unis. On part 7-8 nationalités différentes. Donc il y a Oudey, il y a Islam, il y a le chrétien Yarana. La seule interdiction que je fais le groupe, on ne parle pas religion, mais chacun parle sa langue, chacun parle ce qu'il a envie, mange ce qu'il veut, il boit ce qu'il veut. Mais voilà, bien sûr, l'alcool est interdit avant les concerts, après les concerts, parce que quand on passe, c'est pour travailler, c'est pas pour aller faire autre chose. Donc il y avait des règles à respecter. Mais sinon, il y avait une tolérance de ce côté-là. Fadila, tu nous prépares un peu Tutsiriwin, Tahawasht, Tutsiriwin. Peter Gabriel, ce label, tu vois, combien de sérieux quand même quand on est produit par un label chargé de presse, un tourneur, c'est tout un ensemble de personnes qui s'occupent de l'artiste, pas comme les pseudo-producteurs de chez nous. Oui, c'est-à-dire, n'oublie pas aussi que c'est-à-dire le label, ça a avec les distributeurs Virgin, l'édition WOMAD qui ont les festivals, et puis Virgin qui ont la presse, si je peux me permettre de dire, la presse en France, en Belgique, aux États-Unis, en Angleterre, c'est-à-dire un journaliste. Voilà, ils ont le pouvoir sur la presse, sur les médias, donc ils doivent acheter aussi. Malheureusement, on connaît des Mourtena, on n'est pas structuré à ce niveau-là, donc on manque de structure, on manque d'aide, parce que là, c'est les labels qui ont de l'aide, c'est l'État qui leur donne l'argent pour promouvoir telle musique, comme la musique du monde. En Belgique, par exemple, il y a une institution qui est là pour aider, justement, pour promouvoir les musiques du monde. Donc, voilà, donc il y a tout ça, c'est-à-dire il y a des subsides, etc. Donc il n'y a pas que le producteur qui vient ramasser l'argent. دانو قواليس دا محمد السينار داير يمس عبد الله عطا الصحة في السيت انترنتي كخدم تكمل اش بيدر بيسير السول ارتيست جوسكا بريزون وقاعد نعرض يدو فيهم اندا قلبه توزرتي سامشي عاش شو يخدم ايتو كتشينو بلس سي بيان ستركتوري لي زالبوم لي انترفيو خدمه لا بيوغرافي لي فوتوس اطاس اللي ريش السيتينيك ايديني عطاك الصحه أسيد نفكي الغاشيان سي عبدلي abde2li.com. C'est tout simple. Il y a un كيف le site, il est attractif. Mais qu'est-ce que je veux dire, les critiques, malheureusement, aucun journal القبائل لنا تمر في الجزائر يهضر فيه. Malheureusement, le soir en Belgique, magazine mixte, le Med du journal le soir, Financial Times, Mix World Music guinéen, c'est un magazine néerlandais. C'est un magazine anglais, oui, c'est là. Néerlandais, Oui, il y en a irlandais aussi, néerlandais. Malheureusement, j'ai essayé avec la traduction sur Internet, et dommage aussi,
دوماج وسفين غاسوسلي ذيني جرزن ذي مش مسافر على الجمال الجزائري يخدمك Non, malheureusement, c'est-à-dire, voilà, كنا زرافة أنا ويكانيني لهذا زرافة ذاك نسري لهذا الله سروي دونك أنا ويكانيني لهذا c'est-à-dire ما ذاك نسمسري أنا فيها c'est-à-dire السكوت ذي السنة تما تمورثنا ويموت ثارة c'est-à-dire زين إلا قلنا ويكانيني لهذا يعني كني بدنا في ذات صار ما مانك با دمسلنا راه صار ما جان با Donc on est de Muslim balak pour parce que l'information des cellules lâchées الغاشية من سفلذن ونسلن نايق سلني راديو ثني نايق قارني جرنا إلها ياسا باسكو ذي السنة كنا نخدم ذي السنة مودنا نارو ولا شاغل السنة با كراف هضرنا وياه. Alors, وقفل هادو غرا غرمة فاضلة التصق مسفلين دي تكن ثيريين إذا درسنا باللي ودو فينا راه donc Fir c'est vrai que c'est pas loin. Alors, je vais essayer de faire Yukiskidun, les lettres de ce village dans le désordre. Hein? Donc, Tiziri, enfin, toute la clique qui sont là, à vous de les composer et de recoller un peu les morceaux. Donc, il skill le R, le OU, donc, se trouve c'est U, hein? Le N, le E, que l'on L. Voilà. Donc, merci. Donc il a le L, le K, le E, le N, le OU et le R. Et tout ça, ça nous donne le village d'Abdeli. Voilà. Si vous trouvez, vous recollez un peu les morceaux et vos oreilles sont CD dédicacées. Promis. انا شميدي ناخذ مسلكه باش نفضل شويه كارب نغلا الجميع وكذا عباس سمي ربوا سنيني عرفت راه قارون ولا قاعد يدافن بالبرا قارون voilà faites-nous des propositions لا نتكرا مي حمد نغلي واقيل داين يا في لي بروبوزيسيون هذا محمد ساعه سلام صغور امدي انا زورنا غنقرا علي مزيان صحت على صديق رافودي جرز بان سليمة تاس افلونسيا تاس في هذا ليميسيون لي خدمه على مزيان يزدي سي كالكان c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et il aime ce qu'il fait, c'est un grand artiste, c'est un ami, c'est comme ça qu'on aime nos chanteurs. Voilà. Tout à fait. مثل ما قلت لنا صبرنا يفكر من الميزة 90 ديولا 80 صبرنا صوت سكر 90 ديجا هذا واحد راه ريبري كاكيا 80 ديولا تاكيا تغيمنا في الجل تاكيا 80 ديولا. Mais tu sais, mine de rien 80 ديولا on arrive à connaître l'artiste كنظن c'est une autre facette de l'artiste. Tu découvres l'artiste كنظن donc Taweda Karate Darraka, il va essayer de te répondre à car et après si tu analyses ses réponses, donc on arrive à cerner un peu l'artiste, si je peux employer ce mot. Mais bon, c'est نخدم 80 تندور ماشي 80 ناس نخدم أحمد النشاف. نسالي لا طومبيراتور. Ouais. يرسل شي وين كان دا محمد يون سقسي يون وساليس وزاليس اثن لي ثمور اثن تخدم من الى بتيت ماسيليا نيام سكيتي كالشين اثن تخدم من كالا سوليداريتي كاع الزوين باش تعاون تمشطوح ثاقيا مالوريزمون داكي فرنسا ارثورا مازال ودو فينا راه عندها خدمن ثماره غادي يعاون نتقشش ثاقي. Non, mais je pense qu'on va déclencher le système de Goussanagui du Toun. Il y aura des associations, des amis un peu partout. On va lancer des appels. On va inviter les Farhat. On va passer à la vitesse supérieure. Moi, on a l'habitude de faire des larins depuis 26 ans qu'on est là. Pour moi et pour Kamel, je peux te dire, on a fait venir beaucoup d'enfants, même beaucoup de Kabylie.
كورال راه تموت وزرع راه كمال ميشفى كان كيون مذيا وإذا داج nous écoute Abdel Nour Sahdi il a été touché par des balles réelles en 2001 à Paris enfin il avait à peine 16 ans avec tous les amis, tous nos auditeurs on a réussi à le soigner, à le remettre sur pied. Et quand je suis reparti à Mouth, رحت sur 4x4, Samtotis, Rewis, c'est vraiment un plaisir. Le petit Bachien, c'est pareil. La petite Sonia, c'est pareil. Puis j'en passe. Franchement, c'est un plaisir. Voilà. Alors, ثاني حواش غورم سي لا ظل أنا راح أربد لي. عشان نبدا كلنا رشيد يشقيع بالتاية دموح يقرب باش تصارى جديد. لقيت لها سينو نبدو كانوا يقارنوا كعطاك الصحة سي ديكوفيرت الساقية لا دراهم بدو كالسي ثمورث ماذا نبدو كلنا خالد شابي روحي يسقسي ناس خاطر تروح لا بوبليكاسيون مش فيها يسقسي مدينا سي ان فوازان لوي ابارامون يبغي يديرها في لسان ديك لا اي سي اون ديكوفيرت يبغى كان يدير كسقسي سيني ما الا ما نزمر نسميها ذا الشناي تقبايلي شو لا ميوزيك فولكلوريك فوالا عبدالله ويناس l'important c'est que انا خدم بنادم يتزار بزاف يتساوي جديد يدير السنه زي الفائده اخرى كاين كتسوى عليها اكنيكي هو ولا شايد اكنيكي سمي لها فوالا يصير تتكمل ظهر بزاف تسوي ضا جديد تخدم لو كويزا ونك ندوني وهذا درنا نورنو انا بربي كان زرنا رزافاكي مي فرين خدمه ورزاف نولي شاري لينا رزاف الا واش تحقي ضا رزات نورمالمون هذه لي انا البوم وزمراره دينا من نخدم ديجا لا افونسي يلحق مليح بزاف هكا 2008 دونك فوالا دونك بزاف 2008 دخلنا 2014 دينا مازال ذا شونتي مي nos atas كنا يسلك صدر خلاص بالواب bientôt on va نبدو الماسترينغ دونك نبض خلاص 90%. Abdelé, on vient de me donner le nom de ton village. Ouais. Alors, Tizirit Nekismis Behalil Afir. Ouais, Behalil, il n'a pas tort parce qu'il est né de Luna. Ouais, mais ton vrai village. Ouais. Mais tu sais, voilà. On a transité ici. Ça se voit que. Mais il n'est pas loin. صراحة Google. Il n'est pas loin, il n'est pas loin. أفكر بالسيت انترنت الويس صفت فينا أو فقط ما في زيرة فقط السيت انترنت أنا نوسع بدلي تزل دايرة ضاربة كنت محيي كويش فينا ينقينا أدخمنا بتي فور أدخمنا كالي سيت انترنت كم ما في بدلي أدخل من شغلي جارزن دينا تصف لاكتواليتي اشو بارابور او سيت مسا عبد الله واش تصف لاكتواليتي ني شغل في مغربين تخمض بروشين صدر في مغربين يا كيلكو زاني حبسوا كيف خدمه في مغربين جيتي اون تورنو aux États-Unis فينا ديسيدا بلي هذا حبسه بالك 2000 رزات دي تسدون العوامل دي تسدون عارف سينو حبسه ديجا يا كيلكو زاني ويا في مغربين même des fois le bon magui خدمة la promotion bien sûr parce que c'était une obligation dans le contrat la radio la télé la promotion pour l'album mais je voulais pas faire de concert voilà خدمة mais c'est pas les concerts خاطي c'est pour ça qu'il n'y a pas la rubrique sinon la rubrique c'est parce que مرة سيلا خدمة ذاك dans avec des labs à ce niveau-là, tu es obligé d'avoir un site, sinon c'est obligé. Le site, déjà dans le 95, c'est parmi les premiers sites. Donc on était obligé. On a pris de l'avance par rapport à ça. C'est normal, il faut donner l'information. Alors moi, je te promets pour le nouvel album, on t'invite carrément ici.
On va faire en public, on fait une grande soirée à la radio. Je promets محمد انا راه ورونا دادي تنزورو قبل لي راديو تونس. Merci mon ami, je sais. Tani merci. والله راه ورونا دي صحيت. Moi, j'ai l'honneur de m'inviter, de me permettre de parler librement. Là, vous me donnez de la nostalgie, la radio. C'est pour ça que je me l'émission, parce que il a la spontanéité, il a ce... Je t'invite avec des invités, des gens qui vont venir te voir, t'écouter, rester avec toi. C'est ça qui est beau aussi. Voilà. Alors, notre ami Tiziri, oui, le site, voilà, mais bon, au Doufaraz, là également, Chérifa qui nous écoute, c'est Nathan Mertis, Ahmed Nadi, et Tchar Timis, Zadachidina. خاطر هنا كانت رجل كان تجلس تقدر 80 دولة voilà ce qu'il dit. أنا بدا كلنا غو كرديس سيموريا لندا يخدم واحد هادني نهاية 0 دوغري نغاشي دينا يكثو الفل اش يقرا ما يشفى في السبور نوتيكي لي سالين ما يشفى oui tout à fait bien sûr ça veut dire j'ai nettoyé le poisson dans le sport nautique donc mais là je t'arrête il fallait se débrouiller non j'ai nettoyé c'est-à-dire il a le restaurant sport nautique il y a un hôtel aussi malheureusement il est démoli il n'existe plus donc c'est dramatique mais voilà que j'étais triste j'ai pris même des photos j'ai pris des photos de sport nautique donc voilà malheureusement Delis a changé malheureusement Abdelé c'est un sportif de haut niveau hein, les arts martiaux et les modestes tiens parlez-nous un peu de ton sport je pratique les arts martiaux c'est vrai depuis que j'étais petit c'est droit guitare et droit le kimono donc c'est la première guitare de Alger 25 000 cheveux وهذا الكيمونو كينس donc c'était début des années 70 avec les 74 وقنا مازالك tu pratiques oui. Je pratique le karaté et puis il y a un peu plus de 20 ans je fais l'aïkido. أنت لا discipline كوشيكين أو شوتوكان non shotokan et puis خدمة l'aïkido avec et puis je suis arrivé à faire ouvrir des écoles قدام واحد l'exhibition يخدم ماشي ذا بونيو لا voilà c'est-à-dire voilà donc après je fais l'aiki karaté donc je donnais des cours j'ai créé une école de d'aiki karaté. اش هو لايكي كاراتي مساعد نعم اش هو لايكي كاراتي لايكي c'est-à-dire c'est les techniques d'aïkido avec le karaté l'une dans l'autre oui parce que le karaté c'est ça etc l'aïkido c'est la réception et puis faire l'aller-retour voilà l'aïkido c'est des positions un peu hautes les positions basses le karaté non non le karaté voilà c'est le karaté on connaît et l'aïkido c'est travailler c'est-à-dire sur l'énergie de l'adversaire utiliser la force de l'autre donc le karatéka il est fort il frappe etc l'aïkidoka il utilise la force c'est-à-dire mais là tu vas la fin du mouvement jusqu'à la fin après c'est à ce moment-là que oui c'est des techniques c'est très c'est très fin c'est très j'aime beaucoup les arts martiaux c'est dans le sang donc après pratiquer presque 40 ans mais bien vrai quand tu pratiques du sport ça t'aide un peu ça te soulage oui énormément moi je pratique de l'athlétisme je cours beaucoup toute l'année je me sens bien à la fin de ma séance de course à pied je suis vraiment bien c'est le corps produit une substance de bien-être automatiquement le sport qu'on pratique de bien-être donc c'est comme une sorte de drogue c'est chimique donc كلمة يحس بلاد ما يخدم سبور نادي يحس يماني سما كنا إلها c'est exactement le mot donc c'est pour ça quand le jour je pratique pas je fais pas de sport je me sens pas bien donc voilà
أفضل هذين حوشة سنتي دوك ثورة نبض دارت أدن سريوث نتزريت أبري نبض دار 80 الله يبارك أنا أدن سلافوس تزريت تسيدي ديال خاطر شريفة حمل تيزيريا متقارثة ميرتي ما فضيلة رشيد جيمي صابرينا أغدودي غادي مزيان فريد حكيمي سي بلجيك كان لو نوفو شامبيون دو بلجيك دي لا بوكس بوكس تاي بوكس انجلاise تنميرتيس فوالا et voilà ils sont tous là بلماتو كاينوش خالد شابي أطاس تنميرتين كان في موريال موريال اللي تمورت وكارديس الله بس نسولو كارديس واخا من ايميسيون سبيسيال بويزي ثاني خدمي كونفيرونس سور لي بربر دي كندا السمانه عدام غادي يخدم ريزومي ديك الدنيا غادام عرفت مدياس سي بارتي